Poštovani gledalci, dobro veče u još jednom izdanju Skidanja mraka, naravno medijskog, koji će pokušati da razveju predstavnici Srpske napredne stranke, gospodin Petar Ćirović, i Demokratske stranke, gospodin dr. Aleksandar Dikić. Ja ne znam koliko je često da se na medijima vidi sukob mišljenja predstavnika ovih dveju zaista zavađenih političkih opcija, i to takav gde oni mogu slobodno da kažu jedno drugo sve što žele i što misle. A trudit ćemo se da ova emisija bude zanimljiva, ja ću se starati da govorim što manje, a da svojim gostima prepustim palicu. Gospodine Ćiroviću, vi ste član gradskog odbora Srpske napredne stranke, kandidat ste za Skupštinu grada Novog Sada, međutim, vi ste i sada u Skupštini grada Novog Sada, ali ste predsjednik odborničke grupe Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija. A prethodno ste bili predsjednik odborničke grupe Demokratske stranke Srbije. Da li vi u tome vidite nekakvu nedoslednost ili imate neko drugo objašnjenje? Imam drugo objašnjenje, ali prethodno moram da vas ispravim. Znači, delimično ste u pravu. Delimično ste u pravu po pitanju odborničke grupe koju ste naveli, koja je sad do sada bila, a to je odbornička grupa SPS Jedinstvena Srbija, zato što je to odbornička grupa za Novi Sad. Ona nije homogena, ona je heterogena i sastavljena je od više činioca. Najpre, Nema nijednog člana SPS-a, ako ste dobro ispravili. Nema nijednog člana tako SPS-a, ali zato što je sa izborne liste SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija 2012. su tu dva člana iz Jedinstvene Srbije i PUPS-a i oni su, naravno, pod zahtevom i SPS-a zahtevali da u nazivu bude i Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija. Tu je Novosadski demokratski pokret, 3 odbornika iz te grupe građana i oni su također u nazivu. To su bivši odbornici Demokratske stranke. Tako je, bivši odbornici Demokratske stranke, koji su jedno vreme delovali samostalno, da tako kažem, kao odbornička grupa. I tu smo Branka Pejić i ja, koja je također sa mnom istupila iz odborničke grupe Demokratske stranke Srbije i mi smo kao samostalni odbornici u toj odborničkoj grupi za Novi Sad. Tako da u tom smislu mi smo nastupali zajednički jer smo želeli da zajednički dođemo do određenih zahteva koje smo uputili u policiji. Ali sada ste i vi i gospođa Pejić članovi Srpske napredne stranke? Član Srpske napredne stranke kao i gospođa Pejić smo odnedavno. Znači, ne od ranije. Zašto da niste prešli u... Pa, sad da kažem, znači, prosto to je pred kraj aktualnog saziva Skupštine Novog Sada i jednostavno... Niste pre nekoliko mjeseci postali funkcioner na Grbavici ili... Pa, ja vam kažem kako jeste, zato kažem da ste neobično u pravu. Tako da, što se toga tiče, stranački život se nastavio u Srpskoj naprednoj stranci. Od nedavno. Dobro, gospodine Dikiću, vi ste u Demokratskoj stranci, član ste glavnog odbora, lekar ste specijalista hitne pomoći u Somboru, kandidat ste za narodnog poslanika Skupštine Republike Srbije. Ono što je za vas meni zanimljivo, također je neka vrsta nedoslednosti kako ja vidim, vi ćete naravno ispraviti, verujem da se nećete složiti, a to je da ste kolumnista na Srpskom kulturnom klubu, sajtu Nacionalne provijencije koji lično uređuje, da ste autor knjige Pravda za memorandum, u kom vi analizirate početke raspada i ratova u Socijalističkoj revoluciji u Slaviji, gde čini mi se ne držite da je memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti doveo do porasti nacionalizma, niti mislite da je Miloševićev govor na Gazimestanu bio nekakav okidač ili bilo šta izrazito nacionalistički, ali snažno podržavate prava homofilske grupacije zajednice u našem narodu, ne samo na paradu, nego i na usvajanje dece i venčavanje. Jednom prilikom ste čak izjavili, čini mi se da je Čedomir Jovanović kvalitetan političar, a smatrate se srpskim nacionalistom. Da. Jesam sve dobro prilike zapakovali? Tako je. Pa hoćete objasniti to? Čini mi se da ima... Ovako, dozvolit ćete mi samo na jednoj korekciji, sve je ovo relativno tačno, sem dve stvari. Ja radim u bolnici, ne u hitnoj pomoći, specijalista sam urgentne medicine, ali nije toliko bitno. Druga stvar, nisam za usvajanje dece, dok to socijalne studije ne pokažu što se tiče LGBT populacija. Ja sam za ozakonjenje istopolnih brakova. Podržavam naravno gej paradu. Podržavao sam i kroz svoje kolumne i učestvovao kada je bila prva zabrana 2010. i druga zabrana 2011. Ne samo zbog LGBT populacije same po sebi, zato što sam ja demokrata liberalne provenijencije i ne verujem u neke zabrane, ako to naravno
nije nužno. Što se ove populacije tiče, ne da nije nužno, nego je nužno obezbediti pravo ljudima da iskažu svoj protest ako imaju zašta, odnosno razloga za protest. Što se tiče, sad idem da sledim vaš tok misli, što se tiče moje knjige, jednostavno ja sam po formalnom obrazovanju lekar specijalista, ali trudim se da steknem neformalno obrazovanje kada je istorija u pitanju. I to akcent bacam na istoriju srpskog naroda. Jednostavno, istorijske činjenice su takve da Miloševićev govor na Gazimestanu nije ratno-hučkački govor onako kako su ga predstavljali pojedinci, mogu reći politički neodgovorni. Ali je bliski vašoj strani? Da. Ja ne govorim da članska karta nekoga čini pametnijeg ili glupljim, nego jednostavno neko može biti u pravu, a može biti i u krivu, makar bio i član moje stranke. Što se tiče nastanka i nestanka jedne države, kakav je naziv moje knjige, a u podnaslovu je Pravda za memorandum, ja sam u svojoj knjizi objasnio da su i sami autori memoranduma pozivali na demokratizaciju društva i na demokratizaciju Jugoslavije. Ja u svojoj knjizi kažem da je sudbina Jugoslavije mogla da bude dvojaka, ili kao demokratska federacija ili kao demokratska konfederacija, da je zajednički imenitelj obeju mogućih zajedničkih država jeste to da se odruknu komunističkog jednopartijskog sistema koji je već tada bio kolabirao i da se svi oni koji su se okrenuli novim sistemom vrednosti, da su se uklopili u takozvani novi svetski poredak, da su oni odabrali pobedničku stranu. Srbija je sačuvala taj jednopartijski sistem do 2000. godine i morala je biti na gubitničkoj strani. Vi smatrate da u 2000. godine u Srbiji na snazi bio jednopartijski sistem, bez obzira što smo imali više ciklusa višepartijski izbori? Da, višepartijski izbori kroz 90. godine su bili jedna farsa. To su bili namešteni izbori. Gotovo da ne postoji izborni ciklus gde nije bilo krađe glasova. Od sukoba Panića i Miloševića, gde je sigurno bilo krađe, do ustanovljene krađe 96. godine, do pokradenih izbora 97. godine, Šešelj-Lilić, Šešelj-Milutinović, gde je u Drenici Milutinović dobio 90 i nešto posto, da bi pola godine posle toga buknuo oružani ustanak. U onim opštinama gde je pobedio, gde je 2000. godine došlo do krađe izbora, kada je Koštunica pobedio Miloševića. Dakle, u svim tim ciklusima izbora je bilo krađe, vladala je jedna partija, vladao je jedan čovek, narod se nije pitao i jednostavno, ako je išta tekovina 5. oktobra 2000. godine, a to je da onaj ko pobedi na izborima preuzme mirno vlast, mi smo srušili jednu autokratsku vlast koja je možda sa tim represivnim sistemom čuvala te svoje privilegije pa i silom, a onda kada smo i mi imali jednaku silu kojom smo odgovarali, onda se taj sistem srušio i nastupilo je jedno novo postrevolucionarno doba. Znači, vi mislite da se dogodio narod? Gospodine Ćiroviću, kako je stanovište vaše stranke o 5. oktobru? Šta se dogodilo? Da li je to bio autohtoni pokret naroda u Srbiji ili je bio možda iniciran pomognut s polja? Ne znam kako o tome sada razmišlja vaša stranka, pošto je ono doba bila deo režima. Pa o 5. oktobru je dosta toga rečeno. Suštinski, delimično mogu da se složim sa sagovornikom da izbori do 5. oktobra, odnosno do 2000. u niz primjera su bili neregularni. To je činjenica. Ne bih rekao da je to bio jednopartijski sistem, ali da je jedna partija, zato što je prerasla iz tada vladajuće partije, odnosno jedine partije u bivšoj Jugoslaviji, SFRJ, preuzela celu nomenklaturu, preuzela sve resurse i kao takva je bila daleko u većoj prednosti da može da sprovodi svaki izbor na način da ih i dobije. Možda najbolje rečeno napred da ih dobije. Doduše, ta popularnost je opadala od prvih tih višestranačkih izbora do 2000. godine i te 2000. godine jednostavno se desio izborni ciklus takav da je bilo naknadno gledanje rezultata izbora i da je ustanovljeno i pod pritiskom javnog mnjenja i naroda, jednostavno je na ulicama koje su se dešavale u to vreme, sigurno pomognuti iz polja. Naravno, tu je otpor najbolji pokazatelj tome da jednostavno organizacija koja je, odnosno njeni pojedinci koji su kasnije učestvovali u raznom
raznim daljim revolucijama. U raznim revolucijama i da li je Ukrajina u pitanju, da li je Sever Afrike u pitanju. Pa govorim o pojedincima, znači ne imenujem nikog posebno, naravno da se to zna i jednostavno sa tom pomoći došlo do 5. oktobra koji je doveo faktički na vlast DOS koji se potvrdio na republičkim izborima i posle toga nastaje sve ono što je nastalo od 5. oktobra do 2012. Uglavnom loše i pljačkaške privatizacije i niz drugih stvari. Počelo je naravno sa upadom u razne institucije i mašinkama. Ali sad vratim ipak u 2008. godinu. I pretpostavljam da znate zašto vas to pitam. Tada se desio jedan političko-ideološki salto mortale do tadašnjih perjanica Srpske radikalne stranke, Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Kako vi uopšte objašnjavate tako naglu promenu politike u ideološkom i praktičnom smislu? Od ljudi koji su bili baštenici Šešeljeve ideje Karlova Virovitica, o kojoj je često pisao i gospodin Dikić, do ljudi koji se praktično zaklinju u vernost Angeli Merkel. Pa došlo do drugačijeg sagledavanja, prosto, političkog. Ali kako tako velikog broja ljudi odjednom? Pa vidite ovako, isto tako kao što su i neke stranke koje su bile za Evropsku uniju i put Srbije u članstvo Evropske unije, su nakon 2008. promenile taj put, odnosno tu politiku, jednostavno se zalagale za sasvim nešto suprotno. Približile se nekim drugim opcijama, prvenstveno krajnje desnice, tako isto vezano i za Srpsku naprednu stranku. Jednostavno došlo se do novog sagledavanja i nove ideje kako, na koji način pobediti jedan režim, tada Borisa Tadića, odnosno Demokratske stranke prvenstveno, koja je kriva za sve ovo što sam naveo. Znači, od 5. oktobra sve loše stvari koje su pogodile, znači imali smo 90-ih sankcije, ratove, a posle 5. oktobra 2000. dolaskom DOS-a smo imali onaj ostatak loših stvari vezan za loše privatizacije, gubitak posla, nemaštinu i uglavnom sve stvari koje su do 2012. uskoro bankrotstvo. Ali, gospodine Dikiću, vi ćete imati nešto drugačije viđenje ovih dešavanja, ali kada smo kod bankrotstva države, kako su ovo gleda sad? Mi se čini da je dug u ovom, to ćete i vi primetiti danas u RTS, vi ste to objavile, porastao za 10 milijardi dolara. Da li je zdravo za državu da njen spoljni dug stalno raste i da premašuje zakonski maksimum? To se dešavalo i u vreme kada je vaša vlada bila na čelu Srbije. Kako vi vidite tu situaciju? Pa ja vidim, meni je isto smetalo kao pripadniku Demokratske stranke ili da kažem tog pokreta demokratske provenijencije da si 2005. 6. 7. godine smo se vraćali na Slobodana Miloševića kada je ekonomija u pitanju. Znate, svi totalitarni režimi, pošto sam ja malo proučavao i istoriju druge Jugoslavije i nailazio sam na analize petogodišnjeg plana od 45. do 50. 55. godine i oni su stalno govorili kako je Kraljevina Jugoslavija bila tamnica naroda, kako je bilo ne znam koliko nepismenih, kako je bila izbjegnuta industrializacija zemlje i za sve im je bila kriva reakcija i srpska buržoazija, hegemonizam i tako dalje. Sada smo došli do još jednog novog ciklusa, to je režim Aleksandra Vučića, gde mu je za sve kriva Demokratska stranka. Ja ne kažem, mi smo kao Demokratska stranka imali odgovornost tokom 2000-ih i za neke stvari mogu da razumem ljude iz moje stranke koji su okrivljivali taj režim, jer smo mi rešavali i pitanje Haškog tribunala za koje nismo krivi, mi smo rešavali i pitanje Crne Gore za koje također nismo krivi i pitanje Kosova i Metohije za koje nismo krivi. I kada rešavate taj problem, morate naravno da govorite o političkom nasljeđu. Međutim, 4 godine je prošlo. Ja ne znam državu u Evropi koja je bankrotirala u zadnjih pola veka. Ne znam da li vi znate. Da li je bankrotirala? Pa, ali da li je bankrotirala? Da li je bankrotirala Albanija Envera Hodže? Crna rupa u Evropi. Prosto je u Evropi nemoguće da je država bankrotira. To je jedna mantra koja se ponavlja. Pa ne može da bankrotira zato što će neko dati nekakve kredite, ali koji su sad nepovoljni. Naravno, a zašto onda pričamo o bankrotu? Zašto kad Siniša Mali postaje gradonačelnik Beograda kaže Beograd je pred bankrotom? Zašto gospodin Perišić kad postaje gradonačelnik Niša kaže Niš je pred bankrotom? Zašto Aleksandar Vučić kad postaje premijer Srbije kaže Srbija je pred bankrotom? Zato što bilo šta da uradi,
on će ne samo da hvali to što je uradio, nego će i da okrivljuje onu prethodnu vlast. Mislim da nam to ne vodi ničemu. Demokratska stranka jeste kriva je za ono što se dešavalo 2000. godine. Konkretno šta ste kriva je zato što je vratila Srbiju u svet, kriva je zato što je Srbija, naravno, zato što je tadašnja Jugoslavija postala članica Ujedinjenih nacija, kriva je zato što su joj otpisani dugovi, kriva je zato što je podigla devizne rezerve, kriva je zato što mi već 15 godina živimo u miru. Zato je kriva. Dok su bili na vlasti Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, mi smo imali ne bankrotstvo, daj Bože da smo imali bankrotstvo, nego smo imali bombardovanje, imali smo pogibiju naroda, imali smo oduzimanje dela teritorije. Da su za to krivi Slobodan Milošević i Vojislav Šešelj, Vučić i Tomislav Nikolić? Znate šta, ili separatizmi u drugim republikama? Znate šta, kada se vodila debata predsjednička 2004. godine između Johna Kerrya i Georgea Busha, legitimno je bilo reći za vreme straže Georgea Busha desio se 11. septembar. I oni ne pitaju da li je George Bush kriv zato što su kule u Njujorku pale. Znači, objektivno odgovor. Ali to se desilo za vreme njegovog mandata. Dakle, ja ne mogu da budem istorijski nepravedan pa da kažem da je Milošević jedini krivac za Kosovo. Ali za vreme njegovog mandata, kada je imao ceo aparat, državni, politički, vojsku, policiju, za vreme njegovog mandata smo imali bombardovanje i za vreme njegovog mandata potpisana je kapitulacija u Kumanovu. Dobro. Gospodine Ćiroviću... Izvinjavam se, samo da završim. Naravno da je on pogrešnim odlukama doveo do toga, jer da vas podsjetim, on je imao 2 obrta značajnije u svom političkom životu. To je bio jedan 1993. godine, kada je uzeo novu demokratiju i kada je stvorio vladu, da kažem, nacionalnog jedinstva, gde je okrenuo se miru, pa je podržao i Vance-Owenov plan, pa je podržao i plan kontakt grupe, pa je na kraju podržao i Daytonski sporazum i onda je bio princ Balkana, mira i stabilnosti i tako dalje. A 24. marta 1998. godine je imao kontraobrt, pa je umjesto Srpskog pokreta obnove uzeo za svoje koalicijne partnere Srpsku radikalnu stranku, gde je potpuno se suprotstavio svetu i gde je krenuo jednom politikom koja je morala da se završi tako kako se završila, a posljedice mi svi trpimo i to je jednostavno tako. Ako je moja stranka kriva za nekoliko stotina hiljada ljudi koji su ostali bez posla, ne smijemo zaboraviti da su Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić i onaj kome su išli na sahranu i na grob krivi za stotine hiljada ljudi koji su ostali bez kuća i za par hiljada ljudi koji su izgubili živote. To su istorijske činjenice. Dobro, moguće da će gospodin Ćirović drugačije da interpretira te činjenice, a samo pre toga će me zanimati na osnovu čega sad vi recimo pozivate građanstvo da veruje da Aleksandar Vučić neće ponovo radi nekakvih okolnosti koje bude procenio kao značajne, promeniti potpuno svoje političko ponašanje i rasuđivanje. Jer to već je davno učinio. Da li ga je on promenio dolaskom na vlast? Nije. Jeste. Pa nije dolaskom na vlast. On je promenio kad je bio u opoziciji. Da, 2008. Jasna namera što vi hoćete da kažete. Završim pitanje, mada i u kampanji, možda ćete se vi setiti, gospodine Dikić, verovatno i vi, u kampanji prvoj, koja je tada bila najviše plasirana prednjačka preko Radio Fokusa i nekih drugih medija manjih, Tomislav Nikolić se zaklinjao da se neće smiriti dok se Kosovo ne vrati u suverenitet Srbije. Oni su tvrdili da će ukinuti sve agencije. Tad je još bio radikal. Da će poništiti, pa ne, već je bilo... To je rekao na demonstracijama, to je rekao na protestu u februaru 2008. godine, tad je već bio radikal. Znači, to je još nekoliko mjeseci bio radikal. Dakle, to su vrlo značajne tvrdnje da će se poništiti svi sporazumi koje je postigla Demokratska stranka u timu koji predvodio Borko Stefanović, sad novi deo Levice Srbije, da će se boriti do sudnjeg dana da se Kosovo vrati u državnopravni poredak Srbije, da će ukinuti sve agencije koje postoje, ništa se dobro nije dogodilo. Pa ako tako posmatrate, ništa se nije dogodilo. Znači, prosto postoje međunarodne obaveze koje su preuzete. Ali znali su valjda i tada da te obaveze postoje? Naravno da je jedno zalaganje kako da se i one koje su preuzete izvršavaju na koji način. Mi smo imali više problema s Demokratskom strankom. Vidite su to jedini problemi vezano za taj period koji ste malo pre spomenjali. Znači, nije apsolutno jedan krivac i nije apsolutno jedna stranka kriva.
Krive su i elite, gledajući i političke i stručne i tako dalje, shodno svom glasu koje su upućivale i u periodu 90-ih i posle 5. oktobra i za vreme 5. oktobra, vrlo značajno, jer ono je uzrok daljih dešavanja. Ja sam samo naveo možda najgori primjera, to su privatizacije. Jako loš zakon o privatizacijama koji je dovodio u priliku svakoga, a to su uglavnom bili birani ljudi, da kada dođu u tu priliku, potpomognuti vlasti i zakonom koji je bio prevashodno pisan za takve slučajeve, da mogu, evo, primer, samo jedan plastičan, da posle uplate prve rate privatizacije postanu apsolutno vlasnici, zaduže tu istu imovinu, prethodno, naravno, sve iznesu, rasprodaju, imaju prazne hale, otpuštaju radnike i nakon toga zaduže tu imovinu višestruko kod banaka, određenih opet, i te kredite preusmere, odnosno novac od tih kredita preusmere u svoje privatne firme, posle toga ne plate već drugu ratu privatizacionu za to preduzeće i posle toga se to raskida i nikom ništa. To je obrazac pljačke. Što se toga tiče. Što se tiče vođenja nacionalne politike, ja mogu da vam kažem da ono što Srpska napredna stranka sada radi, a to možete da vidite, znači, bez obzira što izvlačite neke pojedinosti iz određenih perioda, naravno... Poništili Borkovi sporazum. Naravno, znači, vidite ovako, u 25 godina bilo čije karijere možete naći razne stavove koji su možda i u koliziji ili su drugačiji u odnosu na onaj od pre, recimo, 20, 15, 10 ili 25 godina. Ono što želim da kažem, najbolje se vidi kad neko dođe na vlast kako to radi. Srpska napredna stranka i konkretno Aleksandar Vučić vodi jednu balansiranu spoljnu politiku, vodi jednu politiku koja u dobroj meri ili u najvećoj meri, po našem mišljenju, ali verovatno i po mišljenju građana, vodi interesa, odnosno računa o najboljim interesima države Srbije, nacionalnim državnim interesima. Znači, s jedne strane, želi da usvoji sve vrednosti evropske demokratije na tom putu ka članstvu u Evropsku uniju, a sa druge strane vodi politiku prijateljsku i prema Rusiji, ne uvodeći sankcije, i prema Kini, i privlači investicije sa te strane, što do sada nije bio slučaj u najvećoj meri. Znači, sa druge strane, do sada smo imali politiku gde se u principu, i to je zamerka DS-u, prvenstveno, DS je stožer, sad tu su bili naravno i druge stranke, ali DS kao stožer, kao što će neko sada sve kritike uputiti Srpskoj naprednoj stranci, bez obzira da li neko jeste, mora ili nije partner u vršenju vlasti, jednostavno ispunjavali su i ono što se ne traži, odnosno gledali su da ispune sve po pitanju zadataka, bez obzira u kojoj to meri odgovara vitalnim interesima Srbije. Tako da imate jedan kontinuitet, znači to je jedan kontinuitet od 5. oktobra, odnosno faktički od prve vlade, kako se to popularno kaže, demokratske, sve do 2012. odnosno do 2014. Na tom putu se ništa spoljno-političkom ka članstvu Evropske unije nije promenilo, samo se dodavalo. Naravno se rešavala goruće pitanja, rešavala je to i Đinđićeva vlada, govorim za Hag, rešavala je to i Koštuničina vlada, rešavala je to i vlada Mirka Cvetkovića, odnosno Borisa Tadića, i to pitanje još uvek nije završeno, naravno dok god se ta suđenja ne završe, ali je završeno po pitanju bukvalno potere i isporučivanja naših državljana, odnosno haških optuženika, tako da ako neko je sada, po mom mišljenju, najbolji državnik među političarima koji su na političkoj sceni u Srbiji, to je sigurno Aleksandar Vučić. Kažete mi onda, kad smo sad se dotakli ove nacionalne politike, mada čini mi se pa bio jedan diskontinuitet 2008. ili 2007. kada je pala druga vlada Vojislava Koštunice i Demokratske stranke, upravo, ja mislim, zbog pitanja evrointegracija i priznavanja... Pa mislim da je Kosovo tu bilo presudno. To je po pitanju Kosova. Da, jeste, ali Koštunica je tada, mislim, zahtevalo da se ne nastave evrointegracije. Ali sad, da li vi možete da analizirate, pitaću to i gospodina Dikića, razliku između onih sporazuma koje je potpisivao Borko Stefanović, popularna zvezdica Pahulja, i ovog briselskog sporazuma koji je potpisao Dačić i Aleksandar Vučić, prvi i drugi. Jer ja imam utisak da gledaoci, pa i glasači vaše stranke i glasači drugih stranaka, uopšte ne znaju što piše u tom dokumentu. Jer on nikada nije na televiziji, recimo RTS-u ili Pinku, detaljno analizira. O kojim dokumentima? Stefanovića ili danas? Govorim o jednom i o drugom.
Mislim da ni jedan ni drugi od tih argumenta nisu bili valjano analizirani na medijima s nacionalnom frekvencijom, više na nekim alternativnim sajtovima u blogosferi, što nema značajan domet, nekoliko desetina, eventualno stotina hiljada građana. Ako ima biračko telo od više miliona, to je zanemarljiv procenat. Da li vi, recimo, znate približno napamet Briselski sporazum, ovaj koji su potpisali Vučić i Dačić, koji tretira uspostavljanje ZSO, zatim prenos nadležnosti policije, bezbednosnih službi i ostalo? Da možete to porediti sa onim što je uradio Stefanović tada iz Demokratske stranke? Pa ono što je tada uradio Stefanović, teško da mogu da uporedim lično, jer ne znam, nisam imao uvid uopšte u ta dokumenta koja su tada potpisivana. Najveći problem i isto je nezatečeno stanje. Znate, vi ste o tome razgovarali u Ujedinim nacijama po pitanju odnosa između Beograda i Prištine, a imali ste i imate i dan danas i pozicija Srbije svakako na nivou rezolucije 1244 koja garantuje teritorijalni suverenitet i državni integritet na celoj teritoriji države Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju, naravno. Imate, naravno, u domaćem pravu i Ustav Srbije koji to garantuje u svojoj preambuli, ali imali ste izmeštanje pitanja i rešavanja životnih pitanja, ne statusnih pitanja, ali životnih pitanja vezano za odnose Beograda i Prištine kroz dovlačenje institucije Evropske unije, EULEX-a, izmeštanje uz pristanak Srbije, tada vlade Mirka Cvetkovića i Borisa Tadića iz Ujedinih nacija u Evropsku uniju i dolazak misije EULEX koja se brine umesto ranije UNMIK-a za pitanje svih odnosa na Kosovo i Metohiji, tako da jednostavno vi morate da pregovarate sa Evropskom unijom. Kada kažem morate, potpisali ste nešto još u tom periodu između 2008. i 2012. Ne mogu da uporedim, tako je, pa dobro, nema ratifikacije, pa Ustavni sud kaže da to nije političko pitanje, da nije pravno pitanje, već da je političko pitanje, pa verovatno se Ustavni sud bazira na onome što je donela Generalna skupština i Savet bezbednosti Ujedinih nacija, odnosno rezoluciju 1244, ali ta pitanja i razgovor između... Pa jednostavno, ako Ustavni sud kaže da je to političko pitanje i da ti parametri koji se sadrže u takozvanim briselskim sporazumima, možda... A da kažemo gledalcima šta se sadrži? Možda, pa ja kažem, ono što je vezano za Borka Stefanovića i taj period, tu nemam neki uvid. Ovde, kao što su građani bili obavešteni, ne vidim u čemu nisu bili obavešteni po pitanju onoga što je potpisivano, a regulisalo je još uvek, nije stvoreno od strane Prištine, zajednice srpskih opština sa određenim nadležnostima kao zajednica... U prva 3 i 4 stava se analizira zajednica srpskih opština. Dobro, ja mislim da je to bilo i u dnevnoj štampi. Ja sam to iz dnevne štampe i čitao. Ako vi niste, ja ću vam rado dati te dnevne novine, više tih dnevnih novina koji imaju tiraž na nivou cele Srbije. Kaže se da će ta zajednica biti osnovna u skladu sa zakonima Kosova. Kaže se da će biti na osnovu onoga što je u Briselu potpisano. Na osnovu toga. Tu su taksativno navedene sve nadležnosti. Tu su navedene sve nadležnosti. Regulisano je pitanje odnosa po pitanju imovine u oblasti energetike, telekomunikacija. To je pozivni broj za Kosovo. Posebno međunarodni pozivni broj za Kosovo. Da li ima posebnog međunarodnog broja pozivnog? O tome se, kako razumem, ali nema, da, pa dobro, naravno da to, ako jedna strana želi da se priča o tome se priča. Može se pričati o svemu, ali ja govorim o rezultatima razgovora i određenim dogovorima, ne određenim, nego dogovorima koji su potpisani. Dobro, dogovori o utapanju, rasformiranju i utapanju bezbednosne strukture Kosova za one pripadnike koji to žele, to takođe stoji u Briselskom sporazumu. Stoji takođe, da. A kakve su to strukture Kosova? Da li su to neke strukture kojima rukovode Hašim Tači i njegova vlada, ili neke strukture kojima bar solidarno rukovodi Republika Srbija? Da, solidarno ne rukovodi Republika Srbija, kao što svi dobro znamo, tako. A to vas ja pitam, dakle, ne se čini da je to korak dalje od Borkovih sporazuma? I za Republiku Srbiju, pa korak dalje u kom smislu? Vi imate tamo da funkcioniše... Ka zaokruživanje vlasti Prištine? Vi imate tamo da funkcioniše nešto što i očigledno se želi da postane albanska država. Imate to od 1999. godine da to funkcioniše. Da, ko želi? Pa,
strana koja je u Prištini, to je očigledno. Da li još neko, recimo, Pa da li još Evropske neko, unije, to da li još neko želi, partneri isti ti koji su sarađivali i sa svim strankama koje su do sada bile na vlasti, a čini mi se da su sve bile na vlasti. Od 5. oktobra, čak i one koje su, kažem, kao SPS bili i pre 5. oktobra. Jednostavno, to je strana koja u Prištini želi da formira državu. Naravno da je naše gledište da to su privremene institucije pokrajine koja se zove Kosovo i Metohija i da mi razgovaramo pod patronatom, kažem, iz kog razloga u Briselu Evropske unije, jer je tako odlučeno u mandatu između 2008. i 2012. Kakvi su pečati na tom sporazumu? Da li piše privremene institucije Pa znate šta, Republike Kosova? to kakvi su pečati, vi znate da se jedino može nazvati Kosovo i Metohija sa zvezdicom, tako, zbog rezolucije 12. Ja mislim da to tamo tako ne piše, ovom potpisu na Briselskom Pa sporazumu. ako vi imate uvid, malo pre ste rekli da nemate uvid. Ne, ja sam rekao da nije to u medijima toliko dobro približeno. Ali dobro, okoliko vi sada to ne možete trenutno da kažete, gospodin Dikiću, verovatno imate i vi nekakav stav u vezi sa ovima, molim vas da kažete nešto i onome što je potpisao Borko Stefanović, jer je to bilo prilično, da kažem, neprijatno za Republiku Srbiju i njene građane. Pa vi znate da sam se ja bavio Kosovom i kroz tekstove. To ja znam, ali naši gledalci vas da kažem, pa da sam upoznat i sa sporazumima koje je potpisao Borko Stefanović, a upoznat sam i sa Briselskim sporazumom. To je u stvari jedan paket sporazuma, nije samo Briselski sporazum. Kad kažete ko je pečat na Briselskom sporazumu, tu ima 2 potpisa. Znači, mi smo potpisali sporazum sa Briselom, a isti takav sporazum je Priština potpisala sa Briselom. Da, vama je Kostić Boški akademik objasnio da je tako potpisan i Vestfalski mir, da je to stara forma međunarodnog ugovaranja. To su i da nije važno što potpisi nisu listom. Ne, samo da kažem da mi faktički, formalno nismo potpisali ugovor sa Prištinom, nego sa Evropskom unijom. To je jednostavno činjenica, budemo pošteni. Ali su potpisali i sa Prištinom. Isto. I Prištinska, odnosno Kosovska skupština ga je ratifikovala kao međunarodni sporazum, da tu budemo pošteni. Zašto ovo govorim? Demokratska stranka, jer ja tako vidim, je bila jedna odgovorna vlast i želi da bude odgovorna opozicija. Kosovsko pitanje je teško državno pitanje i tu mislim da sve stranačke razlike treba da prestanu. Mi moramo da imamo istu viziju kada je deo naše teritorije u pitanju ili kad već pričamo o narodu. Ja mislim da je tamo narod mnogo bitniji od države i od teritorije u ovom trenutku. Mislim da je primarni nacionalni interes da što više Srba ostane na Kosovu i da se što više Srba vrati na Kosovo. Bez obzira u kom obliku, bez obzira na koji način. Narod je najbitniji. Sljedeći stepen je političko-teritorijalna organizacija tog naroda. U što boljem obliku. A sljedeći stepen jeste mogući povratak nekih institucija države Srbije na Kosovo. A kako? To je pitanje na koje mislim da će odgovarati sljedeća generacija. Mislim da to ova naša generacija ne može da odgovori na to pitanje. Kogod vam na to pitanje odgovara sada, mislim da vas laže. Da li mislite da su svi srpski političari, pa tako i, da kažem, legenda vaše stranke Zoran Đinđić, pristupali nekako naivno, infantilno pregovorima sa Zapadom, misleći da će što više prikažu sebe kao demokratske lidere i političare naići na nekakvu benevolenciju na toj strani. Ja vam skrećem pažnju na jedan od poslednjih intervjua Đinđićevih, video intervjua, u kojem on kaže, i mi ćemo se potruditi da pustimo u ovoj emisiji gledalcima deo tog intervjua, minut 2 traje, on kaže da je založio svoj ugled kao demokratskog političara na Zapadu i učinio neke stvari koje nisu bile popularne u Srbiji, očekujući da će za one stvari koje su njemu važne, a to su Kosovo i Metohija, naići tamo na razumevanje kod svojih prijatelja. A ukoliko oni to razumevanje ne pokažu, da mu onda nisu prijatelji. Sa druge strane, mi čujemo sličnu stvar kad je upitan Aleksandar Vučić, on kaže da to je jako neprijatno za nas, teško je državno pitanje, ne znam kako će rešenje biti, mi se trudimo da to što bolje rešimo, ali ni na koji način ne želim da ugrozim pokvarnim odnose sa Nemačkom i sa Amerikom. Mogu samo da... Pa ćete obojice nešto o tome kažete. Evo, samo da kažem, što se tiče odgovornosti, znači ja, kada ste govorili da sam demokrata i da sam nacionalno... Novi Boris Tadić je sasvim to drugačije činio. On nikada nije dovodio u pitanje prijateljstvo sa Evropskom unijom, kao što je to uradio Đinđić u tom svom intervju. Pa dobro, taj intervju Zorana Đinđića se malo izvlači iz konteksta i mislim da desnica nema neke svoje
savremene martire ili mučenike ili idole. Možda ga jedino Srpska radikalna stranka ima u liku i delu Vojislava Šešelja zbog njegovog tamničenja desetogodišnjeg, a desnica koja je inače ideološki, nekada delovi desnice koja je ideološki prazna, želi i da deo veličine Zorana Đinđića prisvoji za sebe. Moje lično mišljenje. Ali kada govorimo o odgovornosti, zašto želim da govorimo o odgovornosti? I zašto spajam nacionalno sa modernim i sa demokratskim? 2008. Pošto se često vraćamo na 2008. godinu kao ključnu godinu ili na 2012. godinu kao ključnu godinu. Kada je bilo pitanje rješavanja haških optuženika. Postavljam pitanje kako su se ponašali Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić kada smo mi hapsili Karadžića i Mladića. Dakle, politička nestabilnost, demonstracije u Beogradu, smrtni slučaj na tim demonstracijama, sukobi demonstranata sa žandarmerijom, jedan haos, jedno mogu reći jedno neodgovorno ponašanje. Kako su se ponašali takođe na onom protestu delovi tih demonstranata 2008. godine u februaru mesecu, kada se krenulo na američku ambasadu, na nemačku ambasadu. Ja to ne krivim, mislim, ne branim te strane ambasade, nego samo kažem kako smo se mi kao vlast, a tada nismo imali celokupnu vlast, da tako kažem, i što se tiče predsjednika Republike i što se tiče Republičkog parlamenta. Kad vi ste imali jedno podeljeno, govorimo o februaru 2008. godine, dakle, kada je Kosovo 17. februara proglasilo nezavisnost. Miting u Beogradu. Sada ste imali većinu u vladi Srbije. Vi ste imali premijera, vi ste imali većinu ministara u vladi Srbije. Jesmo, ali govorimo o onom periodu kada demokratska... Baš taj slučaj da bio u Rumuniji. Jeste, zato što je verovatno pretpostavljao šta će se desiti i nije želeo da ima tu političku odgovornost. Pa što onda nije rekao da ne treba se taj miting? Mislim da je tada već su sve i političke i institucionalne i vaninstitucionalne organizacije krenule u taj miting i kada se videlo sa kim se to pravi, a tu su bili i delovi Srpske radikalne stranke i delovi desničarskih organizacija koje ne možete kontrolisati i da se videlo da se ne mogu kontrolisati, Demokratska stranka nije želela, a ja vam garantujem da su delovi tih desničarskih organizacija iste oni koji su pucali na Demokratsku stranku 2010. godine kada nije bila održana gej parada. Dakle, imate to jedno teško nasleđe tog koje je spremno da pravi nemire, koje je spremno da pravi jednu konfuziju i nestabilnost u društvu i da zloupotrebljava ta nacionalna pitanja kao što je, na primjer, pitanje Kosova. Takvu smo mi državu imali dok je vladala Demokratska stranka, odnosno dok su takve strukture imale politički kišobran u liku i delu, odnosno pod organizacijom koja se zvala Srpska radikalna stranka, koju su pripadali Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić. Što se tiče 2008. godine, ona je ključna iz nekoliko razloga. Boris Tadić je tada pobedio na predsjedničkim izborima pod sloganom za Evropsku Srbiju. Znate, za njega je glasalo preko 2 miliona ljudi. On je jedan retki srpski političar za koga su 2 puta više od 2 miliona Srba glasalo. To je uspelo samo Slobodanu Miloševiću i Borisu Tadiću. Koštunica je imao 1 put preko milion, Tomislav Nikolić je imao 1 put preko milion. To je veoma velika politička obaveza. Na tom političkom fonu Demokratska stranka nije dobila većinu u maju mesecu 2008. godine. Bila je najjača stranka, po prvi put možda u istoriji. Dobro, kada niste bili najjača stranka, dolazili ste na vlast. Naravno. Šta je onda tu? Naravno. Bilo je pitanje šta raditi, kako spojiti želju naroda koji je iskazao na izborima, a to je da Srbija ide ka Evropskoj uniji, zato je Boris Tadić i izabran. A da, gospodine Dikiću, ta želja naroda nije bila prisutna onda kada je Socijalistička partija Srbije napravila... Da, ali ja govorim... A vi ste opet, nekajući za to, napravili vladu. Ja govorim o predsjedničkim izborima. A dobro, a sad vi govorite o opredeljenju naroda. Ne, naravno. Naravno, zato što tu već imate... Zato što na predsjedničkim izborima vi imate direktno glasanje naroda za ono što želi. Mi smo na parlamentarnim nemate? Tu je velika konfuzija u porukama. Pa imali ste 2008. godine SPS koji je pričao jednu priču pa je stupio u vladu sa nama.
Imali ste 2000, upravo govorim o nedoslednosti kampanje u parlamentarnim izborima. Što ste SPS partnera, tako nedosledno? Pazite. SPS je još 2004. godine podržao DSS. Da, kao manjinski partner. Kao manjinski partner, a DSS je vodio Srbiju ka Europskoj uniji u tom periodu. Šta su sve značajni događaji 2008. godine? Dakle, pobjeda Borisa Tadića, dolazak na vlast Demokratske stranke kao vodeće političke organizacije u Srbiji i promjena, odnosno faktički nestanak Srpske radikalne stranke kada su iz nje izašli Tomislav Nikolić i Aleksandar. Da dođem do toga, da govorimo o Srbiji. Dakle, promjena politike Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića koje mi pozdravljamo, naravno, i naravno proglašenje nezavisnosti Kosova. Dakle, vi imate direktno iskazanu političku volju da Srbija želi da ide u Evropsku uniju, zato Boris Tadić pobeđuje. Pazite, dva sistema su se urušila na predsjedničkim izborima. Dakle, mi smo Slobodana Miloševića pobedili na predsjedničkim izborima i njegov sistem je pao. Boris Tadić je pobedio na predsjedničkim izborima i pokrenuo je Srbiju ka Evropskoj uniji. Boris Tadić je izgubio na predsjedničkim izborima i njegov sistem je pao. Iako je njegova vlada pobedila na tim izborima, jer su Demokratska stranka i SPS dobili veći procenat nego što su imali 2012. godine. Ali je Srbija rekla ne, mi ne želimo tim putem koji nas vodi Boris Tadić, bolji je kandidat Tomislav Nikolić i njegov sistem je pao i zato imate vlast Srpske napredne stranke. Kojim putem ste vi povedali, gospodine Ćiroviću? Mislim da je ovo bilo... Izvinjavam se. Samo što se tiče odgovornosti, zato mi ne želimo da napadamo Briselski sporazum sa one pozicije sa kojega napadaju druge strane, jer smatramo da je Srbija mora da ide ka Evropskoj uniji i da je to jedini način da sačuva bilo koje prerogative kada je Kosovo u pitanju. I zato smatramo da je Briselski sporazum načelno dobra ideja sa lošim sadržajem, a mogu vam i objasniti taj sadržaj. Drugom prilikom, ako ostane vremena do kraja emisije, što ste sad dosta besedili, ali, gospodine Ćirović, ovo mi sad ličilo što rekao gospodin Dikić da je Briselski sporazum dobra ideja koja se loše sprovela. Sa lošim sadržajem. Sa lošim sadržajem, kao kada je Tomislav Nikolić tvrdio da je politika Borisa Tadića dobra, ali se loše sprovodi. Da vi meni objasnite i gledalcima, što je mnogo važnije, šta je u stvari sad suštinska razlika između Srpske napredne stranke i Demokratske stranke? Pošto mi vidimo da je daleko veći sukob u ovoj kampanji između SNS-a i DS-a nego recimo između vas i bivše stranke Vučićeve i Nikolićeve Srpske radikalne stranke. A i vi i DS želite idete u Evropsku uniju, gospodin Dikić vam ne zamjera za briselski sporazum, ono što vam spočitavaju nacionalisti ili rodoljubivi deo političke scene. Zašto je toliko veliki sukob među vama? To samo personalno, samo zato da biste vi bili na vlasti, ne radi se o personalnom sukobu, u apsolutno. Znači, mi politiku tako doživljavamo da je baziramo na personalnom sukobu. Pa evo, pokušat ću najkraće da vam kažem. Znači, ako je politika i jedna i druga se slažu bar u tome da se Srbija ide na putu ka članstvu Evropske unije, što je u principu i dominantno nešto što traje od 2000. godine na ovamo, kao što smo rekli, bez obzira što su neki menjali tu politiku, a neki počinjali tu politiku. Tu mislim i na SPS koje smo spomenuli i vrlo značajno i taj podatak 2004. do 2007. manjinska podrška SPS-a proevropskoj vlasti tadašnjoj u Srbiji, tako da prosto onda posle i definitivni ulazak u vladu sa Borisom Tadićem, odnosno Demokratskom strankom. Govorimo o načinima, znači ono što je prevashodno način, to sam i ranije kad smo u razgovoru rekao, način na koji se nešto radi. Znači ako se ide ka Evropskoj uniji, način na koji se ide, u najboljoj meri i u najvećoj meri štitimo interese državne i nacionalne Srbije i njenih naravno građana. Na tom putu ne izvršavamo bespogovorno sve ono što se traži i ono što se čak i ne traži, nego se naslučuje da bi bilo dobro, kao što je to bio slučaj između 2008. i 2012. i u nekim stvarima i ranije. I radimo to do te mere, naravno, dok je to u interesu države Republike Srbije. Da li će se
to nešto menjati ili ne, to ne možemo predvideti šta će se dešavati u narednom periodu i to je bilo jedno od vaših pitanja. Da li to, ako štitite, a rekao sam da smatram da od svih političara na današnjoj političkoj sceni smatram Aleksandra Vučića jedinim državnikom koji je to uz protek ovog vremena, od kako je i pre dolaska na vlast, ali se to najbolje može vidjeti po dolasku na vlast, sve više sazrevao u tom pogledu i mislim da sad najbolje odgovara toj definiciji državnika. Naravno, po pitanju spoljne politike, bila su 4 stuba spoljne politike za vreme Borisa Tadića, ali na koji način i u kojoj meri je to bilo urađeno. Šta bi se desilo danas, a možemo da prepostavimo od strane Demokratske stranke, da su oni na vlasti, recimo, da li bi uveli sankcije Ruskoj federaciji zbog spoljne politike Ruske unije? Pretpostavljam da da. Vaša poslanica u Skupštini Srbije, koja je u parlamentarnoj skupštini, odnosno u Saveta Evrope, je jedina glasala za to. Ispred srpske delegacije, pretpostavljam da bi to uradila i srpska vlada, da ste vi, odnosno Demokratska stranka, da je predvodi. Tako da, po pitanju odnosa sa Narodnom Republikom Kinom, mislim da su sada najkvalitetniji odnosi, najviše govorimo u ekonomskom pogledu, mada i tada je započeto sa onim mostom Zemun-Borča, nesporno sve, ali mislim da se oni dalje još dinamičnije razvijaju. Nije sve loše bilo, naravno, pa ja ni ne tražim samo tačke gde je sve loše, ali želim samo da naglasim tu razliku koja je u pitanju. I na kraju krajeva, očigledno, narod najviše veruje onome što govori Srpska napredna stranka i njen lider. To je očigledno. Nije samo ankete, nisu samo izbori, to možete vidjeti na svakom koraku. Da se ljudi menjaju, pa očigledno da se ljudi menjaju. I danas određeni ljudi koji predvode... A da je motivisano nekakvim ličnim interesom ili jednostavno zaista promjenom shvatanja? Koji je lični interes u pitanju? Pa da se bude na vlasti, koristi privilegije vlasti. Da se bude na vlasti i da se koristi privilegije. Pa znate kako, evo imate... Promjene političkih dresova u kratkom roku koji se dešava. Pa imate to, evo i danas... Recimo, kako moguće da vi imate Milenko Jovanov, predsjednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke Srbije, koji piše i govori mnogo toga protiv Aleksandra Vučića, pa na televiziji kritikuje svoj odbor iz Bačke Palanke koji pređe u Srpsku naprednu stranku, nazove ih političkim džuboksom, za 3 meseca pređe u Srpsku naprednu stranku. Ili doktor Aleksandar Martinović, profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, koji je bio u Skupštini Srbije uz Vjericu Radetu Natašu Jovanović, koji su to radili na jedan prostački način. A molim vas, bio je predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke. Da, najveći kritičar Srpske napredne stranke Vučića nazivao izdajnikom. 2 dana ili 3 posle ispadanja radikala iz Skupštine pređe u Srpsku naprednu stranku i sada je Babić zamjenik u ovom odlazećem sazivu. Jel vi mislite da je to normalno? Ja mislim da ima različitih primjera na političkoj sceni Srbije. A da recimo ovi primjeri? Pa dobro, možda su vama ti lično interesantni primjeri. Oni su baš onako... Pa nisu oni najočigledniji, ali ako su vama oni... Predsjednički kandidat SNS-a i predsjednik Pokrajinskog odbora DSS-a prelaze nakon žestokih kritika u SNS. Vi mislite da to nije interesantno? Prelaze u SNS, pa interesantno je, zašto da nije interesantno? Kako vi procenjujete motive tih ljudi? Motivi tih ljudi mogu biti različiti, ako vi ih svodite samo na ličnu korist. Ne, ja vas pitam da li je tako nešto prvo. U tom nekom kontekstu sugestivno se upućuje na to, ne znam da li su samo motivi lična korist ili postoje uopšte kao motivi lična korist. Jednostavno, ja kažem, ideje ljudi ili viđenje ljudi, vizije ljudi se menjaju. Mogu da navedem primere i nekih ljudi koji su sada, recimo... Niko nije zaštićen. Da, naravno, ne, niko nije zaštićen. Kažem, to je sad neki nivo lokalni, pokrajinski, što ništa. Evo, ja sam na lokalnom nivou neko ko želi zaista da učini najbolje za Novi Sad, za svoj grad koji volim i u kojem sam rođen. I dobro, su ljudi koji su na nešto više... Dobro, ja kažem, nijedan nivo ne želim da omalovažim i dobro, pokrajinski nivo, a imamo i republički nivo. Evo, to smo uzeli Martinovića. Martinovića smo uzeli, naravno, ali kažem, evo, neko ko danas vodi jednu stranku... Dobro, imamo i gospodin iz Zrenjanina, kako se zove vaš bivši vođa Demokratske stranke u Zrenjaninu? Goran Knežević. Onda imali smo ranije onog Cvijana koji je bio tamo se savjetnik. Sudbina Gorana Kneževića je malo... Dragan Šormaz. Sudbina Gorana Kneževića je malo specifičan. Čovek je bio i u zatvoru, čini mi se, baš upravo zbog tada svoje stranke, Demokratske stranke, kako i sud pokazao. Ja samo tumačim odluku suda da nije kriv, znači nije mu presuđeno,
da je kriv, očigledno zbog unutar političkih stranačkih borbi za mesto predsjednika pokrajinskog odbora i pretpostavljam da je to bio glavni razlog. Da, može da bude da je njemu smešteno, naravno, i da se on... A da on mora da nastavi se bavi politikom. Ne mora da, ali šta ćemo sa ljudima koji žele da nastave da se bave politikom? Zašto? Mogli da nađu neku opciju koja je slična onoj opciji koju su ranije zastupili. Koje su danas slične u kojoj opciji? Kažete mi. Pa recimo, ako je gospodin Bogdanović bio u Demokratskoj stranci, valjda mu je bliži bivši radikali, bar ja tako... Pa dobro, naravno, ali recimo ako je bio u Demokratskoj stranci kao Goran Knežević i dođe u Srpsku naprednu stranku, u određenom smislu šta tu nije slično u smislu evropskog puta i u smislu... Evo sad ste vi rekli da je praktično velika razlika u načinu na koji vi to sprovodite. Načinu, da, kriminalci ili pljačkaška privatizacija i ostalo. Načinu se govori. I Knežević učestvovao u toj stranci koja je tada... Pa dobro, znate šta, sad, vi kad tako ređete, onda svaki član je odgovoran, ali tako, koji se nalazi. Imate, na primjer, predsjednicu jedne stranke, čini mi se da je jedina predsjednica, pa ne moram da navodim ime, koja je bila u Demokratskom centru Dragoljuba Mićunovića, pa sad predvodi, gde su tu sličnosti? Mislite da recimo njena nedoslednost opravdava druge nedoslednosti? Ne, samo kažem gde su tu sličnosti. Ili što kažem, pa i on je to uradio, pa onda vam koji ja. Ja stižem za sve, možete... Ne, ja govorim da ima dosta primjera, ja samo želim da govorim o onim najočitijim primjerima u smislu nivoa. Naravno da što smo bliže lokalu, da tu tek ima raznih stvari koje su egzistencijalne prirode, prvenstveno, i onda se to podvodi naravno pod ličnu korist. Naravno da nečija kritika može da se ugasi time što će odjednom dobiti posao u javnom preduzeću, pa pored tog posla u javnom preduzeću... Da, pa posle tog posla u javnom preduzeću dobiti i nadzorni odbor u drugom preduzeću. Dešava se to. I može se desiti da se i ne ugasi. Pa ne, nego onda ti ljudi relativizuju neke stavove, prestanu da budu toliko kritični, izvrše autocenzuru, to je danas popularno rečeno i tako dalje. Hoću da kažem, na tim nivoima, govorimo sada o promeni politike Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića. Znači, govorimo u pogledu odnosa prema Evropskoj uniji. Isto smo imali, kažem, i reverzibilno da neko ko je bio za Evropsku uniju je promenio tu politiku. Da, ali to je jedno drugo opravdava ili jedno jednako loše? Vidite ovako, znači, politike su politike. Sve su legitimne. Da li ste za put ka članstvu Srbije u Evropsku uniju ili niste? Ili ste do juče bili, danas niste, ili danas jeste? Mislim da je to savršeno legitimna stvar. A narod daje sud na kraju. A znate što je, gospodine... Dobro, to sve narod daje, narod u velikom meri sluša se i koalici jednog McDonald'sa, šta tu nije legitimno? Na kraju krajeva, šta je tu korisno za narod? To narod na izborima bira. Ne samo ko delegira neku politiku, nego ko ih predstavlja. To je osnovno pitanje za narod. Znači, vi možete da delegirate neku politiku i tvrdite za nju da je najbolja, a onda imate tim ljudi, na čelu tog tima je naravno obično predsjednik stranke i jednostavno sve vam pada u vodu. Narod kad vidi ko to predstavlja, ne veruje u to, pa da ne znam šta zlatnim slovima da piše. Da. Kažete, vi ste inače čovjek koji se bavi privatnim poslom, dakle imate iskustvo sa osnivanjem privatnog preduzeća. Ako vam je neprijatno zbog vašeg lidera, ne morate da odgovorite, ali mene zanima šta je dokumenta vama bilo potrebno da osnovite svoje preduzeće? Kako to misliš? Šta vam trebalo dokumenta? Vi išli ste u APR da osnovite firmu, trebalo nešto su tražili u banku da napravite račun. Dakle, šta je potrebno u Srbiji od dokumenta da biste osnovali preduzeće? Te stvari mi je radio knjigovođa i to je to. Ne znam, šta me pitate sad? Pa pitam zbog one afere lične karte. Da li bi recimo bilo moguće da ja dam svoju ličnu kartu vama i da vi odete i da samo sa tom ličnom kartom, bez izvoda iz matične knjige rođenih, iz državljanstva, bez bilo kakvih drugih dokumenta, napravite preduzeće, otvorite mu račun, uzmete kredite, funkcionišete, radite nekoliko godina, uplaćujete staž. Da li je moguće to raditi samo sa ličnom kartom? Pa to u nekom periodu je bilo moguće, čini mi se, nemojte me držati za reč. Tada su se stvarale te fantomske firme. To je period kada... I ti za fantomsku firmu nisu tražili nikakve dokumente, nego samo ličnu kartu bilo čiju? Čini mi se da je tad samo bila u pitanju lična karta. Naravno, ali to poteže niz falsifikata kasnije. Pa to je hoću da bi, znači, neko je morao da falsifikuje još neke druge dokumente. Šta se dešava ako sutra... Pa dobro, ali tada je, mislim, čini mi se dovoljno bilo overa potpisa, pa ako tu imate neko da vam falsifikuje,
To se stvori jedan lanac. Jedno pregnuće sa više, nije samo lično kažem, potrebno je više stvari falsifikovati. Pa u svemu je lanac, ako je nešto organizovano. Suština vašeg pitanja je da li je Andrej Vučić kriminalac? Pa, otprilike, da li je moguće samo sa njegovom ličnom kartom osnovati preduzeće? Pitajte tako onda. Pa ja, koji pitan, zna gospodin Ćirić šta je pitan. Znate za slučajeve i kad se izgubi lična karta, da može da se desi svašta. Može se desiti, da li može baš da se osnovi firma koja funkcioniše godinama, uplaćuje staž i slične stvari. Pa, znate šta, falsifikata ima svuda. I da vas recimo poreska uprava ne obaveštava da imate neke prihode, da neko uplaćuje staž, da to me malo boli. Ali ajde, idemo na drugu stvar, ako vi želite još nešto da kažete. Ne znam, ako komentarišete taj sudski proces će pokazati šta je istina. Pa ne, mene zanima sad politički da vi kažete, ali kao neko koji ima iskustvo u osnivanju privatnih preduzeća. Politički rečeno i ljudski, ne verujem da je Andrej Vučić u krivu. Da li ne verujete da je on u krivu, ali verujete da moguće samo... Naravno da je sud neko ko je dovoljno relevantan, naravno, po zakonima i naše države, da utvrdi punu istinu. Kazali ste, narod najviše veruje politici Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke. To nisam kazao, to je činjenica. To se pokazalo na izborima, u redu. Mene sad zanima njegov televizijski nastup u vezi sa taj državničkim. Da li je baš uobičajeno da premijer države u plitkim cipelama i samo u kaputu vadi ljude iz smetova? I sjetite se o dešavanju oko Feketića, kada je on spasavao nekako dete iz smetova. Da li možda znate da se u stranci pričalo o tome koliko on još ljudi spasao pre nego što su se kamere Dnevnika upalile i koliko posle, nakon što su se kamere Dnevnika ugasile? I kako se desilo da se te kamere dese baš tu kad on spasava to dete iz smeta? Je to nešto namešteno ili se slučajno dogodilo da je Vučić doleteo, kamere baš tad došle, upalile se, on spasao to dete i onda se baš tad ugasilo? Pa sada vi pravite aluzije i spekulišete, da. Lično ne znam ništa, ali evo sad, na bazi, ako želite da o tome pričamo i ako je to jako bitno, ako je to vama jako bitno, a na bazi onoga što ste ispričali, plitke cipele, za ne mislite da neko ako se spremao da napravi od toga događaj i da ga slikaju kamere, pa prvo sebe ne bi zaštitio obu očizme. Dobro, ako je želeo ti da kaže, evo, ja i želim i u plitkim cipelama da to uradim, da više izgledam ko Superman. Ako na to aludirate... cipelama i u bujicama bio kod pogleda. Dobro, znate kako, vi pričamo valjda ovde o politici, a ne o ličnim doživljajima, nečim o nekome. To je personalno. Ja vas pitam... To je personalno i tako. To za ko kad bi komentarisali kako se Boris Tadić, recimo, češljao i spremao za nastupe. A to ćemo da pričamo, naravno. I kako se, ne znam, neko oblači i tako, ali nije bitno je to. To je nebitno. Mislim da nije važno ako se pravi nekakva predstava za narod. To je najmanje bitno. Vidite ovako, ako je ponašanje tog čoveka i ono što on radi, njegova dela, ne samo retorika, problematična. Ovo je najmanje problematično. Da li se neko ovako obukao ili je želeo marketinški potez, ako je želeo, po vašem sudu je želeo, da načini, ali najpre se komentariše, ako je ovo loše, dela i reči pa dela koja se u politici legitimišu i dešavaju kao dela, onda to se prevashodno gleda. Ako je to loše, pa šta drugo da gledam. A ako je ovo dobro, onda ajde da tražimo sad da vidimo šta kod čoveka, ne možemo da mu, Bog zna šta, možda ovde zamerimo, ajde sad da vidimo da li je želeo s ovim da ispadne Superman, da li je želeo ovo. Znači, meni je dovoljno, recimo, to što se kao predsjednik vlade našao na tom mestu. Meni je to dovoljno. Jer određeni predsjednici vlade ranije, uopšte, ajde da ne spominjemo ni ranije, ni našu državu, znači ako predsjednik vlade radi kabinetski isključivo i kad je teška ili vanredna situacija se ne pojavi na licu mesta, samo se ovome pojavom da da i moralnu i svaku drugu, naravno, podršku svim koji su i ugroženi i onima koji ih spasavaju, pa ako se tu i zateko, pa i pripomogao, šta je sad tu loše? Ja uopšte ne vidim to. Šta je mislite, gospodin Dikiću, o svemu ovome? Da li mislite da je sve dozvoljeno u političkom marketingu i vaš lider je obilazio, sećam se, razne poplavlje na području za vreme poplavljaše Tomića, pa se raspitivao
za uvođaj kokošaka, da li im je hladno i slično, ili to je bila tako neka nespretna marketinška stvar. Da li misli to treba da se radi? Jer ja pamtim u onoj kampanji da valjda nije bilo deteta koji izlazi iz bazena ili tinejdžera koji baca na koš da mu ne pripomogne Boris Tadić. Dobro, to su sad predizborne kampanje koje su ili umesne ili degutantne, zavisi kom se biračkom telu obraćate. A šta mislite o ovim... Meni smeta zato što je od kad je Aleksandar Vučić na vas, mi smo stalno u predizbornoj kampanji. I mi smo stalno u tim bombardovani tim spotovima. Znate, tu od državništva nema ni D. Znate. A da li državništvo se može gledati, a to će gospodin Ćirić dobiti priliku da također objasni, kroz ove ugovore sa Etihadom, ugovorom Beogradom na vodi, sa Fiatom, koji je još za vreme... Znate šta, mene interesuju dva ugovora koje je potpisala ova vlast. I Robin Šabić traži da se to obelodene, ali... Mene dva ugovora interesuju koje je ova vlast potpisala i mislim da je to njihov osnovni politički kapital. Kao što je osnovni politički kapital za Slobodana Miloševića bio Dayton, za Aleksandra Vučića to je Briselski sporazum. To je pod jedan. To je bila carte blanche Aleksandru Vučiću da u Srbiji može da radi šta hoće. Čekaj da sam da ću još nešto pitam, ali nećete zaboraviti ovu stvar. Samo da vam napravim jednu paralelu. Srbija nema sreće sa Aleksandrima u politici. Govorite o kralju. Ne, govorimo o svim Aleksandrima. Govorimo o knezu Aleksandru Karađorđeviću koji je bio proteran posle Setandrijske skupštine, koji je na dan kada je Karađorđe oslobodio Beograd, on je pobegao od svog naroda kod Turskog paše. Govorimo o Aleksandru Obrenoviću, koga su Srbi ubili 1903. godine. Govorimo o kralju Aleksandru Karađorđeviću, koji njega su ubili neki drugi. Jedno je zajedničko za sve ti... Jedno je zajednička konstanta svih tih. Naravno, ja nemam budućnost, a to je da zavode lični režim u Srbiji. I to je ono što smeta. To je glavna razlika između Demokratske stranke i Srpske narodne stranke. Ja mislim da jeste i mislim da je zato i pao. Mislim da je svojom dvorskom politikom Šapera, Krstića i svih ostalih se odna... Pa zašto ne bi bio? A zašto Vesić ne bi bio poštovao Vučića? Zašto ne bi cijela ta paleta iz Demokratske stranke koja je služila jednom čoveku, kao i Srpske radikalne stranke, to je ista idolatrija. To je isti lični režim, to je samo obožavanje lika i dela zarad lične koristi, a matrica je ista. Ali šta je velika razlika? Velika razlika je sadržaj. Ne možete, dok nemate Utisak nedelje, ne možete da idete u Evropsku uniju. Ne možete dok imate Dragana Jevučićevića na televiziji svakog drugog dana. To nije Evropska unija. Ne možete dok imate... Ne, šta god. Imali ste 10 subjektivnih emisija na svim televizijama. U vreme Borisa Tadića vi ste imali Fokus radio. Jeste slušali vi Fokus radio? Da. Ja ga jesam slušao. Znate, tamo su bili... I to je bio radio. Isti takav radio, s istim takvim emisijama su oni zakupili 2012. godine KCN televizija, Svet Plus, Treći kanal i tako dalje. Bila je pravda. Ja tu, taj radio i tu televiziju upoređujem sa onim radijom 1000 brda iz Ruande. To je takav radio bio. Taj radio nisam čuo. Proverite, to je, možda ću upotrebiti teško reći, ali proverite taj, mislim da se RTHLM zove radio iz Ruande, to je bilo strašno. To je zaista bilo strašno. Govorimo o medijskim slobodama. Medijske slobode su suštine. Medijske slobode za vreme vaše vlasti? Ne, nisu bile, znate zbog čega. Koja je televizija s nacionalnom frekvencijom bila kritična prema Borisu Tadiću? B92, na primjer. B92 je kritična prema Borisu Tadiću. Ili Draganu Đilasu. Da. Zar Boris Tadić nije često dolazio sam kod Olje Bećkovića u emisiju? Da, kao predsjednik. Ja razumem da Tomislav Nikolić ima emisije gdje će biti sam, jer to dotiče jer Barack Obama nema neke emisije sa nekim drugim konkurentima, kao što ni Putin nema, to je za predsjednika u redu. Ali za premijera to nije u redu. Znate? Da premijer nema... U našoj zemlji predsjednik vlade nema premijera, predsjednik vlade ima daleko veću vlast nego predsjednik države. Pa znate šta, kod nas nema institucija, kod nas ljudi postaju institucije. I to je loše. Boris Tadić monopolisao čitavu državnu upravu u ono doba jer je Mirko Cvetković bio... U završnom delu mandata, da. Ali ja sam objasnio zbog čega. Zato što je on vladao strankom. I zbog toga, ali zato što je on dobio skoro 2,5 miliona glasova građana i on je bio odgovoran prema njima. Kad bude premijer Crne Gore, to je glavna funkcija. To je u redu. Kad je Milošević predsjednik Srbije, to je glavna funkcija. Samo je jedna razlika. Znate u čemu je razlika? Boris Tadić je imao demokratsku legitimaciju da donosi takve krupne odluke. Zato što je za njega... Nema.
Zato što Milo Đukanović ne dobija takvu podršku građana kakvu je Boris Tadić dobio aklamativnu skoro podršku od... Znate, vi nemate predsjednika Republike sem Slobodana Miloševića 90. koji je dobio takvu... I on... U drugom krugu. Ali zbog toga što on dobio toliko glasova može da... Aleksandar Vučić... Nije on jedino dobio. Evo, tu ću vas ispred... Ne mogu sve... Izvinjam se. Samo da kažem na koji način je Aleksandar Vučić postao sve i svja u Srbiji. Ali mnogo toga ste rekli i prošli put da ne mogu nekad da se setim samo kad vi postavite pitanje, pa šta sam teo da kažem. Recimo, ali zaista moram da objasnim šta je suštinska razlika. Nije dobio jedini Boris Tadić, dobio i Vojislav Koštunica 2 puta, 3 puta. Jedan put. Nikada preko 2 miliona nije dobio. Pa dobio je u drugom krugu predsjedničkih izbora koje zbog cenzusa nisu uspeli, ali dobio je. Ne možete reći ako i nisu uspeli izbori zbog tadašnjeg cenzusa da neko nije dobio. Ja sam rekao da je Boris Tadić i Slobodan Milošević su jedini koji su dobili po 2 Pa ja vam sad kažem, postoji još jedna ličnost. A za Miloševića ste rekli da nije bio demokratski lider u onoj dobi, ako je dobijao te silne glasove, čak i uz glasove iz Junika, opet on dobio... Tada kada je dobio, on je imao demokratsku legitimaciju. Pa dobro, i vlast... Ali da govorimo o suštini, o politici. Zašto politički marketing? Na koji način je Aleksandar Vučić postao sve i svja? Aleksandar Vučić je prigrabio vlast. Dakle, svu vlast u Srbiji sa onoliko glasova sa koliko je Milošević izgubio vlast. On je dobio vlast onog trenutka kada je odnosno počinio sebi sve bezbedonosne strukture pod 1 i pod 2 kada je počinio sebi sve medijske tajkune. A osnovni medijski tajkun, odnosno prvi medijski tajkun je Željko Mitrović. On je sarađivao i sa vama i sarađivao i sa Miloševićem. Jeste. To je plaćeno pero. Jeste, ali znate šta? To ste i vi koristili. Šta možete da zamerite Vučiću što on to koristi? Ovo već prelazi u patologiju. Sve greške koje je radila Demokratska stranka su patološki, dakle, proliferirale u vreme Aleksandra Vučića. Dakle, vi imate, kod Borisa Tadića možemo govoriti o nekoj dvorskoj oligarhiji, gde su to bili ljudi koji su bili bliski Borisu Tadiću, koji su van institucionalno donosili neke odluke. U ovoj državi odluke donosi samo jedan čovjek. To je čista autokratija. Sa autokratijom nemate put u Evropsku uniju. Vi imate put u Evropsku uniju, pa vidite i po poglavljima koji su otvorene. Samo zato što ste predali Kosovo. To je ta carte blanche koju vam govorim. Milošević je mogao posle Dejtona da pokrade izbore 96. godine, da protiv Šešelja budu dozvoljena sva sredstva 97. godine, pa sećamo se toga. Sada to doživljava Vučić. Milošević je dao Bosnu... Posle čega? Posle 3 meseca. Malo je demonstracija. Posle 3 meseca. Naravno. A to su samo lokalni izbori. Ko kaže da nije pokrao, to su bili savezni izbori. Da, ali su ti lokalni izbori bili okidaš za pad njegovog režima. A znate zbog čega? Zbog mog Niša, zbog mog Niša, zato što je bilo očigledna krađa. To je vaš lider Zoran Živković, mislim tadašnji jedan od lidera iz Niša, nagovarao ljudi da ne plaćaju račune za komunaliju. Pa, znate šta, da li je možda jedanput... Tvrdim da nije nikada. Pa ja zaista, iako sam bio prisutan na svim izborima, da, ali čak i da je pozivao, ja ne vidim tu ništa toliko sporno ako je to u skladu jedne građanske neposlušnosti. Znate šta, to je politički stav, to je politička odluka da budete... Što ne plaćate svoje račune? Pa to je urušavanje države. Naravno, ta država se sama i trebala da se uruši. Taj državni aparat 99. 2000. godine, zato što je gurala narod, zato što je narod stradao. To je razlika. Pa mi smo palili skupštinu te države. Ja sad treba to da krijem. Kažem, vi ste palili skupštinu. Naravno. To je za nas bio Miloševićev... Vam smeta što je neko zapalio, ne znam, prostoriju ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, a ne smeta vam što je paljena Skupština Republike Srbije. Naravno, zato što je ta Skupština Srbije... A Sjedinjene Američke Države su nedugo pre toga bombardovale i ubijale stanovnike Srbije i civile, vojnike... Znate šta, ja pre brinem o našem dvorištu, pre svega američka ambasada, to je eksteritorijalna, dakle, prostor u Beogradu, dakle, to je teritorija Sjedinjene Američke Države. Pa, ako ste već toliko hrabri, imate američke vojnike na Kosovu, pa napadnite njih, a ne praznu zgradu. Znate, ako već želite da idete u takav sukob, a ne da palite Beograd. Ne znam koliko je ispravno napasti
i ovoga golorukog urednika RTS-a, onoga Milanovića. Pa, znate šta, tamo linčovan, to je opomena i sada Draganu Vučićeviću. Otvoreno da vam kažem. Jel vi ovo doživljate kao pretnju nasilja? Ne, nego ja govorim da je narod toliko iziritiran ovakvim medijskim neslobodama, da je tada 2000. godine to bio jedini način da se zapali RTS, da se zapali Skupština, da bi se taj režim srušio. Ono što je tekovina 5. oktobra i na što je Demokratska stranka ponosna, jeste što smo mi uspostavili mirni prenos vlasti. To je suština, to je Evropska unija. To. Dakle, sadržaj, isto kao Briselski sporazum, govorimo, mi smo odgovorna opozicija. Mi pozdravljamo otvaranje prema svetu i kretanje ka Evropskoj uniji. Ali sadržina, a vi znate da ja znam gotovo sve o Briselskom sporazumu. Ja ga znam skoro napamet, da mogu vam po tačkama vam govorim. Evo, ja bih pitao svakog predsjednika Srpske napredne stranke ko sudi Oliveru Ivanoviću. Da li je jednom Srbinu sa severa Kosova sudi albanski sud do 2014. 15. godine? Znate zašto? Kada govori mi smo davali sve i ono što se nije tražilo od nas, ja vam kažem, po Briselskom sporazumu, danas 2016. godine Srbija je dala sve, nije dobila ništa. Da li će dobiti? Ja se iskreno nadam. Ali dala je sve. Pod jedan, ukinula je institucije na severu Kosova, paralelne institucije. Pod dva, sprovela je izbore po kosovskim zakonima. Pod tri, i sudstvo i policija rade po zakonima Kosova. To je teška politička odluka. Ali vi morate da nešto dobijete. Mislite da je ispravna ili da nije ispravna? Znate šta? Morate imati neki stav. O sadržaju, za to što je urađeno, ja mislim da je trebalo da se dobije makar status Republike Srpske za zajednicu srpskih opština. Makar takav status, da takav veliki a samo da kažem šta je dobijeno. Dobijena je faktički nešto više od nevladine organizacije. Gospodine Ćiroviću, vi možete, ako želite da razgovarate ponovo o Briselskom sporazumu, možete i o drugim stvarima koje je rekao gospodin. Mislim da je to paradigma kretanja ka Evropskoj uniji. I na situaciju u Vojvodini, ako vi želite nešto od onoga što je rekao Dikić da analizirate, možete sad. Pa u okviru mogućeg, a politika jeste kao takva negde jedna od definicija, u okviru mogućeg je Srpska napredna stranka i vlada koju je predvodila Srpska napredna stranka uradila, gledala da uradi za naše građane, Srbe na Kosovu i Metohiji, jedan maksimum onoga što je za njihov opstanak, za njihovu bezbednost i za njihov život značajno. Je njihov položaj po vama sada bolji nego za vreme kada je Dikić na vlasti? Položaj Srba na Kosovu i Metohiji je težak u svakom slučaju i bilo kakav pomak vezan za njihov položaj je dragocen za život. A zašto ne pitate gospodina kako se Srpska napredna stranka ponašala 2011. godine kad su bile barikade na Kosovu? Imate vi pravo nešto da pitate svog samog? Ne, vi pitate, nego samo govorimo o odgovornosti da se ne vraćamo samo na radikalsku prošlost gospodina Vučića i Nikolića, nego šta je Srpska napredna stranka? Gospodine, samo da kažem na kratko, filozofija ove emisije, mene kao njenog voditelja urednika je ta da mnogo više jedan drugog pitaju sagovornici. Hoću da kažem, preskočio sam još jedan značajan događaj 2008. godine, to je hapšenje gospodina Karadžića. Hapšenje gospodina Karadžića kada smo imali demonstracije Srpske radikalne stranke i da se ne vraćamo na radikalsku prošlost Vučića i Nikolića, evo da konkretno kako su se oni ponašali dok su bili opozicija. Mi smo sad opozicija. Ja mislim da se mi ponašamo odgovorno. Da li se je bilo odgovorno lagati ljude na Kosovu da će sever Kosova uvek biti Srbija, da će tamo vladati zakoni Republike Srbije i da kada oni dođu na vlast da će poništiti sporazume koje smo mi sproveli? Ja lično, evo, uvažavajući vašu ličnost i prvi put smo zajednički u emisiji, ali kao stranka mislim da se vi ponašate tako da se isključivo bavite sami sobom. To je moj lični doživljaj, ja govorim sad imenom i prezimenom. Naravno, ne, pa vi govorite kako se vi ponašate kao stranka, kao opozicija i tako dalje. I imate jedan stav koji je tako predstavljen kao program, programska načela, da sve što radi Srpska napredna stranka i Vučić je neodgovorno i loše po Srbiju. A kako bi se mi osjećali da mi sad idemo sa zastavama da smo mi sigurna kuća za Vojislava Šešelja ili za Ostojića, Radetu i Jojića, dakle kada se vi suočavate sa isporučenjima Hagu? Ono što su, na primjer, Vučić i Nikolić radili za Mladića i Karadžića. Niste isporučili Šešelja. Pa dobro. Ja govorim sa čema smo se mi suočavali. I na tom primjeru... Ili da dižemo narod na Kosovu kada ste potpisali Briselski sporazum. Bez obzira što su
Srpska napredna stranka i Srpska radikalna stranka, najviše zbog pogleda i stavova, naravno, Srpske radikalne stranke, najžešći i najljući protivnici. Ljući, verovatno, nego Srpska napredna stranka i Demokratska stranka. Ne znam da se to vidi u javnosti, čini mi se. Ne. Pa dobro, doživljava se negde i u javnosti. Mislim da taj stav, i to je jedan državnički stav, jednostavno predsjednika vlade Republike Srbije, Aleksandra Vučića, da po svaku cenu, svim pravnim i naravno sredstvima države, zaštiti pravo svakog građanina. Pa zvao se on i Vojislav Šešelj, bio on lider Srpske radikalne stranke, koja je najžešći i najljući protivnik postojanja uopšte Srpske napredne stranke, tako da po tom primjeru se to vidi. Po primjeru Tomislava Nikolića, želeo bih samo da kažem, sud o njegovom predsjednikovanju će doneti građani, ukoliko se on naravno bude ponovo kandidovao na predsjedničkim izborima, ali on je, čini mi se, prvi predsjednik Republike Srbije koji je i zamrznuo funkciju, odnosno iščlanio se iz stranke koju je osnovao. To je prva stvar, čini mi se, koju je uradio. Dobrovoljno. I time... Dobrovoljno, da. Dobrovoljno. Milošević je bio prvi koji je morao to da uradi. Vaš lider se nije išlo, nije. Sad dobro, ne, ali to govorimo zašto je to značajno. Nije samo značajno kao nešto što je u duhu slova zakona i ustava, nego je značajno u tome što pokazuje, recimo, nebitan je Boris Tadić. Uzet ću ga kao primer. Boris Tadić jedan dan na televiziji je kao predsjednik glavnog odbora i drži u Sava centru sednicu stranke, glavnog odbora stranke, a vamo je predsjednik svih građana Republike Srbije. Znači, i to je građanima bilo jasno. Mislite da je Tomislav Nikolić predsjednik svih građana Srbije? Pa, ono što sigurno mogu da kažem, moj doživljaj je da se trudi da bude predsjednik svih građana Srbije. Ako to nešto znači kad dođu izbori, pa se kao građanin izjasni, ako na to samo aludirate... On nije građanin, on je predsjednik. Dobro, ne može biti predsjednik svih građana, zato što će biti neko ko je glasao protiv njega. Čemu pretvaranje onda? Pa ja kažem... On mora biti po svojoj funkciji ja govorim da je to i suštinski. Da li se ponaša tako? Da li mu daje suštinu? Opet se govorimo o odgovornosti, opet govorimo o sadržaju. Ja govorim upravo o sadržaju. Ne može da deo građanstva okarakteriše kao žuti u dva svoje intervjua. Ali on ne vodi niti član stranke. Ili ne može da govori Aleksandar Vučić u sledećem mandatu braniti, štiteći, znači prejudicira ko će biti premijer posle ovih izbora. Dobro, Evropska unija je prejudicirala Nikolićevu pobedu. To je druga stvar. Nisam ovo razumio ko prejudicira, ko će biti premijer. Tomislav Nikolić. Ne, on govori svoju ličnu želju. Nema on šta da želi, on je predsjednik Srbije kad raspisuje izbore. Dobro, i to je jedina verovatno zaberka. Nije, ima Dobro, ali ja sam upravo malo pre... Ali da ne sledimo Vojislava Šešelja, čija je kritika uglavnom usmerena na Tomislava. Jedan od najgorih predsjednika Srbije u njenoj istoriji. Verujte. Nije mi zanimljivo da Nikolić nema veliku vlast u državi. Da. Ako ćete kritikovati... Ne, ja sam to govorio najviše iz razloga ličnosti i personalizacije vlasti. Znači, nisu bitne institucije, bitno da je određena čovek kao figura, da tako nazovem. Znači, da li je Milošević ranije, kad smo otvorili prošlost i od uvođenja višestranačja, da li je Milošević predsjednik ili predsjednik države ili predsjednik vlade. Doduše, čini mi se da niko nije bio... Ne, predsjednik Srbije ili predsjednik Srbije Jugoslavije. Tako je, pa tu je onda moć. Jednostavno kasnije, da li je to neki drugi lider... Ali sad moć u vladi, skupštini ili u rukama Aleksandra Vučića? Pa sad, kako ko doživljava, ali mislim da... Pa, moja saznanja, pošto sam i član stranke, da jednostavno moć se sadrži u institucijama. Ako je to... Mi inače imamo kancelarski tip. Nemamo predsjednički sistem, predsjednički tip ustava. Kancelar... Pa, jednostavno... Imenovao ministra, za Da, to je baš čisti. Predlaže, pa to je čisti, ali imamo najbliži. Vlada Srbije. Najbliži imamo, naravno, u našoj osnovi je parlamentarni sistem. Znači, Skupština Srbije, Skupština pokrajine... Saša Radulović kaže, ne može premijer da smeni ministra. Ne može. Onda to ipak nije kancelarski tip. Podela. Naravno, ali može da podnese predlog za smenu. Ako ćemo iskreni da budemo, a mi demokrati smo obično iskreni, je li tako? Da. U Srbiji je jedan modifikovani oblik partokratije. Dakle, one koje, dakle, magični broj u Srbiji nije ni, ne znam, Sveto trojstvo, ni oni brojevi, nego 126.
ko ima podršku u parlamentu, odnosno čija stranka ima 126 poslanika, on vlada Srbijom. I to je... Stranka instrumentalizuje državu. Apsolutno. Pa makar se pomešalo sve i svašta. Sve i svašta i to je politički sistem koji ne može dugo da... I matematika doživjela svoj vrhunac. Apsolutno. U sabiranju. Ali hoću da kažem, znači, to sam želeo da kažem sadržajno, suštinski, nije samo predsjednik Srbije podneo ostavku na sve funkcije, isključio se, nego je time uradio i ovo značajno da bude predsjednik svih građana. Što se tiče ovoga, u Srbiji ljudi prevashodno, to znamo svi, glasaju negde i liderski. Znači, ako im se lider neke stranke, prvo mora da bude lider ne samo stranke, nego lider i za građane. U tom smislu, ne samo da bude predsjednik stranke. Glasaju tako i njemu najviše ili veruju ili ne veruju. Znači, tu negde koliko veruju, toliko otprilike glasaju. Jer vidite, na primjer, da predsjednik obično, to se dešavalo i ranije, Vojislav Koštunica, veći rejting nego njegova stranka. Boris Tadić, veći rejting nego njegova stranka. Pa i Vučić je, pa to sad govorim. Znači, to je jedan sled. Znači, to samo pokazuje da građani negde glasuju za ličnost, glasuju za liderstvo i žele takve ljude, verovatno razmišljajući i da jedan čovek od njegove volje, da zavisi ako on pokrene mnogo toga, natera i druge da se bave više državom i opštim interesom nego svojim ličnim, može da doprinese njihovom boljem životu. Naše institucije u dobroj meri, sudska instanca, preživjela je sve i svašta. Znači, poslednje što je preživjela je ona bila reforma pravosuđa, mislim da se još nije oporavila i da će se tek oporavljati. Što se tiče parlamentarnog, mislim da tu treba isto tako menjati izborni zakon. Mislim da se moraju birati ličnost imenom i prezimenom, naravno crtica ako predstavljaju neku stranku, grupu građana, bilo šta, ili uopšte ne predstavljaju sem one koji su ga kandidovali i dali potpis za kandidaturu. Jednostavno, na tako velikim biraličkim jedinicama mogu da poznaju lično te ljude. I moje lično... Obaveza je kandidata da se upozna sa svojim okrugom. Koliko se kandidat predstavi svom okruženju, recimo ako izborna jedinica podeli se Srbija na ne znam koliko izbornih jedinica i ako taj kandidat prvo koji ulazi u trku bilo čije stranke, kandidat ili nezavisni kandidat, ako on nije kadar da se predstavi što većem broju svojih sugrađana. A da su onda potrebni mediji koji će ravnopravno da prikažu sve kandidate? Kad smo kod medija, naravno, pa ne naravno, ali kad smo kod medija, evo, aj sad uzmemo nacionalne kanale i da kažemo koji kanali imaju sa nacionalnom frekvenciju, pođemo od njih, imaju autocenzuru, koji imaju cenzuru. Pa evo, ja sam čuo šta kolega misli, uvaženi, ali evo moje mišljenje, recimo, ja gledam otprilike sve nacionalne kanale, želeći da se informišem, da vidim kakve su vesti i tako dalje. Naravno, i kad pogledam, jasno mi je kad pogledam N1, otprilike... To je kablovska. To nije televizija. Pa znam. Pričamo opet. RTS, Pink, Prva, Happy, B92. Ajde, u redu. Ajde, pođemo od javnog servisa. Da li je javni servis naklonjen vladi Republike Srbije? Da li je režimskoj stranci? Da li je... Meni se čini da ne. Moje lično mišljenje. Koliko je objektivan, neću sada sudim. Znači, relativno stvar. Vi znate ko je Slobodan Antonić, profesor Slobodan Antonić. U svom članku navodi podatak da čak 2 dana, 48 sati, nakon ratifikacije ovog posljednjeg sporazuma sa NATO paktom, dnevnik RTS-a, takozvanog žutog bujketa, kako to kažu neki pripadnici vaše partije, nije uopšte izvestio javnost o tako značajnoj stvari da je Skupština ratifikovala jedan sporazum sa NATO paktom. Sad ili laže Slobodan Antonić, ili je to direktan vetar u leđa vladi. Šta ćemo sa činjenicom, sa 2 činjenice, na primjer, da su optuženi za Haški tribunal Vojislav Šešelj i ova 3 radikala, nijednom nisu bili na RTS-u. To je pitanje koje isto je legitimno postaviti i da su pre nekoliko dana napadnuti narodni poslanici Demokratske stranke, Balša Božović, Dragan Šutanović i Nataša Vučković, pošto će se ovo pre nekoliko dana,
i da javni servis o tome izveštava u 26. minutu. Ja se slažem da je javni servis trebao da izvesti i u jednom događaju i da pozove... Dakle, maknemo se, javni servis nije javni servis. Idemo Pa dalje, da, 4 televizije. ali hoćete time da ukažete da je prorežimski. Ne, ne radi svoju funkciju. Ja sam zato rekao o objektivnosti i profesionalnosti, to je jedno pitanje. Režimski sigurno nije. Pink? Pink najviše naginje, da. To se slažem. Happy televizija... Prenosi vašu konvenciju. Po kom pitanju? Pa reality je na Happy u najvećoj meri. U ćirilici čini mi se da dolaze svi živi. Pa evo, bili su i vaši predstavnici. Znači, prosto i predstavnici opozicije druge. Ja tu nisam video. A i gledao sam nešto što je onako dosta isto značajno, da dođu određeni novinari koji su ali ili antirežimski nastrojeni ili su pro nešto nastrojeni, što pro-natovski, konkretno. Jasna Milić je bila, čini mi se tako zove. Jelena Milić, pardon. I ona jednostavno je iskazala koliko je ona protiv ove vlade u smislu njenog odnosa prema NATO-u. Da, ali i to je medijska smislica, verujte, bavim se medijima, da ono što bi trebalo da kaže neka ličnost sa legitimitetom i kredibilitetom, vi trpate usta Jeleni Milić, koja je već prokažena, i Srbi kako reaguju, aha, to što govori Jelena Milić je natovska, špijunska priča i tako dalje, ne. Ja, kad uporedim Vučića i Jelenu Milić, ja ću izabrati Aleksandra Vučića. To je medijski trik. Sve možemo podvesti pod ono da nije onako kao što izgleda, odnosno da je suprotno. Sve možemo relativizovati. I da li ovo sada je osmišljen medijski trik? Mislim da ne. Ko je još imao televizije? B92. Ima nacionalnu frekvenciju. Ne znam kad je B92 i u kom segmentu bila režimska stranka. Govorimo o ovoj vladi. Aktuelnoj. Nemate emisiju 1 na 1 koja je bila, nemate utisak nedelje. Samo su postoje samo stepeni po kojima se televizija odupire ličnom režimu Aleksandra Vučića. Javni servis balansira. Nije prorežimski, ali potpuno nije ni opozicioni i ne treba da bude. On je konfuzan. Televizija Pink, medijski tajkun Željko Mitrović, potpuno se stavio u službu Aleksandra Vučića, kao nikada do sada. Ni Julu tako nije služio, verujte mi. Ni DS-u. Ni DS-u nije služio. A služio je jednim i drugima. Da. Prva, ona je više zabavnog karaktera nego što je televizija politički ozbiljna. I vi imate potpuno Happy je isto instrumentalizovan. I naveli ste od štampanih medija. Od štampanih medija imate jednu novinu koja nije novina, koja je čist službeni glasnik Srpske napredne stranke. Da li jeste, da li nije, ali ostale novine, ostala štampa. Pričamo o Informeru koji je zajedno sa Kurirom čini, ja mislim, 60-70% čitalaštva u Srbiji. Ja sam bio opozicija Demokratske stranke, pogotovo u periodu od 2008. do 2012. A što uzimate samo taj period? Pa uzimam ga kao najbliži, najočitiji. Ne uzimam, pa evo pričali smo u ovoj emisiji od 90. Izlazila Pravda, izlazila identitet, ali... Dobro, kad ste zabranili? Taj stepen pojavljivanja opozicije u tom mandatu je bio najniži stepen od kad ja mogu da pratim. Imate Radio Fokus tada, imate... Nemojte, mi pričamo o nacionalnom, prvo smo počeli o nacionalnim televizijama, a onda smo sad sveli na određene radio emisije. Mislim da može mnogo bolje i uvek može bolje, i sada može mnogo bolje. Da li vaša stranka utiče na medije, ako isključimo i Vučićevića i ovoga Mitrovića, da li vaša stranka se trudi da utiče na druge medije i da prilagođava njihovu uređivačku politiku svojim potrebama, kao čini mi se očigledno činila i vaša partija u neko vreme? Pa sigurno ne sa centrima moći kao što je biro za koordinaciju od Bebe Popovića pa nadalje. Znači, prosto želim da kažem da ja nemam saznanja i nemam takav utisak da se utiče, pa evo počeo od RTS-a, gde bi najlogičniji bio uticaj da se vrši kao što je vršen u tom periodu koji, kažete, stalno spominjem. Jeste gledali jedan duel između predstavnika vaše partije i Dikićeve partije na nekom od ovih medija sa nacionalnom frekvencijom? Dikićeve. Demokratska stranka. Da. Ste gledali neka TV duel između naprednjaka i demokrate na nekom od medija sa nacionalnom frekvencijom? Mislim da ne. Ne sjećam se. Sada u ovom posljednjem periodu, pa u posljednjem periodu i razmišljam. Ne znam. Mislim da ne.
Da li je normalno da jedan YouTube Pa kanal dobro, treba da uključi ali zašto? nekada, a ne... Ali to je pitanje za uređivačke politike. Da li je neki... To je pitanje za vlast. Pa kako za vlast? A zato što- Vlast treba da pozove opoziciju da se... Vlast ne. treba da stvori ambijent da se ljudi ne plaše da takve emisije Ko se drže. plaši čega? Ja ne razumem čega se ko plaši. Ajde, samo mi to objasniti. Evo, ako Čega se treba, ko plaši? ako treba sekretaru ili komesaru Hanu Radikali se ne plaše, objašnjava i da se radikali se objašnjava i ne da plaše se... da razbiju prostorije neke stranke do mitingu. Čega se ko plaši od opozicije? Govorim u odnosu na vlast. Urednici se plaše. Urednici se plaše. Urednici se plaše da pozovu, dakle, u goste ljude koji će direktno prozvati A inače ih je neko zvao. funkcionere. Zvao i zapretio. Pa ne, znate šta, znači ja sam pratim gotovo Ili sve pretpostavljaju, televizije. ako uradimo Televizijski ovo... voditelj, gospodine Ja sam i- Evo, da li se gospodin Ostoja plaši? Evo, da, ali zato je YouTube. Produkciju, to je... Pa to ne je- znam, Upravo pa to. dobro. Evo da vam kažem. Ima drugih razloga. Ispričat ću vam jednu priču, kratko naravno, minut, Ajde, ali bude na kratko. lokalu. Ja sam predstavnik, odnosno kandidat za narodnog poslanika ispred opštinskog odbora Očici. Mi tamo imamo jedan privatni radio i jedan državni radio. Privatni radio je ugašen, oduzete su mu sredstva za rad. A na državnom ste nekad vi radili? A na državnom mediju sam ja nekad radio, vi ste bili moji gosti i znate da sam ja radio emisiju gdje sam pozivao samo ljude koji nisu pripadnici Demokratske stranke. Dakle, samo nijedan član Demokratske stranke nije gostovao kod mene. Uglavnom nacionalisti. Uglavnom desničari, ne mogu da kažem, bilo je par levičara, da se ne izrazim pogrešno, ali da kažem, kada je Srpska napredna stranka preuzela vlast u toj opštini, dakle, postavila je čoveka koji pod jedan nije ispunjavao uslove da bude na tom mestu, a onda je privatizovala taj radio i šta mislite ko je postao vlasnik tog radija? Isto taj direktor koga je Srpska napredna stranka postavila na mesto. A u vreme vaše vlasti Tijanić je bio direktor RTS-a, a on je imao samo srednju školu. Molim vas, Aleksandar Tijanić je Pa znam, ali ne ispunjava uslove institucija sama po sebi. Sam nije ispunjavao uslove konkursa. Tamo se zahteva 7. stepen stručne spreme. Znate šta. Jel ovo sad što vi govorite mi liči na ono Titovo, ne moramo se držati ustava kao pijan plota. Ako je Tijanić institucija, onda ne mora baš da ispunjava. Znate šta, ja se sa Tijanićem, ako je neko napadao Demokratsku stranku, u neko vreme, to je bio Aleksandar Tijanić. Jeste on kad je radio za drugi, ali kad je radio za vas nije. Pa ne bih se složio, znači, ipak je on bio i savjetnik za medije Koštunice, ipak je bio... I ministar bez Filipa Miloševića. Dakle, Znači, slično Mitroviću. Znate šta, ja o nekim ljudima... Plaćeni mač tamo gde... Ja priznajem, ja za neke ljude imam nekritičan odnos. Slagao se politički s njima ili se ne slagao. Što se tiče Aleksandra Tijanića, svako poštovanje, neka mu je laka zemlja, mislim da je on novinar sa kojim Srbija... Ja mislim, ovo nije neka nekrofilija čime su Srbi skloni. Ja mislim da Aleksandar Nikolić Tijanić je nečim sa kim Srbija može da se ponosi što ga je imala i I da, bez obzira na propisane uslove konkursa, može da bude direktor RTS-a. To vi smatrate da je normalno? Znate sad, ko je sve sad direktor i u nekim institucijama i on je sigurno čovjek koji je mogao da kupi 10 diploma, pa nije želeo, pa sad nekada ti srednjoškolci su mnogo obrazovaniji i mnogo stručniji od današnjih doktora nauka. To je neformalno obrazovanje, ali postoji određeni papir koji se mora... A nije sve, verujte mi, nije sve u papiru. Briselski sporazum je papir, pa je sadržina mnogo drugačija. Što se barem toga tiče, dakle, mene zanima suština, sadržina. To je jasno, ali u propisima prilikom zapošljavanja morate ispoštovati određene stvari. Pošto su mi termin probili, razgovaramo o skoro 2 sata, a dakle, dvostruko duže nego što emisija inače traje. Morat ćemo sad da jako ubrzamo razgovor o Vojvodini, pošto je značajno to, bojice, vi ste iz Novog Sada, vi ste iz Sombora, mada ste vi, što bi rekli, Čanak dođeš iz Niša. Ja sam dođeš i uvijek ću biti dođeš, ja sam ekonomski... Ali se Vojvodine, što je vrlo zanimljivo. Ekonomski izbjeglica. Da, vi ste ekonomski migrant kao vi Sirije. Jesam. Sad, samo... Pripadnik nacionalne zajednice Nišlije. Smata, odlična stvar. Jedan od vaših glavnih protivnika, Vučić, kaže sada nedavno na jednom od mitinga, kogod bude glasao za bilo koga osim za SNS, taj riziko je da na vlast dođu žuti lopovi, Cira Bajtića, ili oni koji će da nas izoluju, kao što je Sanda Rašković-Ivić. Je li tako rekao, žuti lopovi?
ili Pa lopovi. to su jedini valjda predstavnici. Sada pa dobro, postoji Vojislav Šešelj, postoje Tadić, Čedomir Jovanović, Nenad Čanak i ostali, razne stranke nacionalnih manjina. Bojan Pajtić se zalaže za onaj statut Vojvodine koji je propisivao vrlo široka ovlašćenja. Zašto se vi zalažete? Jer mi se čini da je Nikolić jedan put govorio da neće menjati statut i da je autonomija stečeno pravo Vojvodine. Neće menjati statut? Da, onaj... Status, verovatno. I statut. Ja mislim da je govorio o statutu onda, onomad kada je... Pa dobro, statut je bio na oceni ustavnosti, donešen ili donet, pravilno rečeno, je na način koji je zaista bio loš, najblaže rečeno, kao da je statut trebao da izmeni ustav, a ne da bude u skladu sa ustavom, i zato je bio i osporen u najvećem delu na oceni kod Ustavnog suda. Donet je, fali zakon o nadležnostima i finansiranju, i to je nešto što od 2008. do danas nije doneto. Naravno da Skupština Vojvodine treba da bude jedan od predlagača, odnosno da zajedno sa Skupštinom Vojvodine i najvećim, najširim konsenzusom među parlamentarcima u Vojvodini treba da se koncipira i takav zakon koji naravno treba prvenstveno da bude i u skladu sa Ustavom. Ono što ćemo se najviše zalagati to je ravnomerni razvoj u pokrajini i naravno u saradnji i u dobrim odnosima sa Vladom Republike Srbije. Nema veze s personalnim, što je do sad bio slučaj. Tako da, jednostavno, to je neka to su osnovna načela vezano za predizborni program Srpske napredne stranke za Vojvodinu, za izbore u autonomnoj pokrajini Vojvodini i jednostavno sa kandidatima koji su na listi i sa i širim timom od toga, ne mogu naravno svi kandidati da se nađu na listi koji su potencijalni kadrovi stranke za vršenje vlasti u Vojvodini, smatramo da na najbolji način ćemo isto tako zaštititi interese građana Vojvodine, jer Vojvodina Ustavom, što je ono negde ima određene nadležnosti propisane i to je sad u statutu, ali ono što je ljudima najinteresantnije i po pitanju novca, po pitanju povrata sredstava, radi ulaganja u infrastrukturu i u svakom drugom pogledu zdravstvo, školstvo i tako dalje, sve što je u nadležnosti pokrajine Vojvodine, ima 7% zagarantovanih Ustavom od republičkog budžeta i zakon o finansiranju treba da razreši nedoumice, 7% čega, kog dela budžeta i tako dalje, što je do sad bio slučaj, da se prenesu sva sredstva i da se zaista 2/3 tog novca iskoristi za kapitalna ulaganja, jer i tu je dosta bilo u najvećoj meri obesmišljeno postojanje i raznih institucija koje su, ne sumnjam sa dobrom namerom, osnovane ili bar tako prikazane i u svom nazivu govore. Fond, sad je to već uprava za kapitalno ulaganje i Razvojna banka Vojvodine i tako dalje. Tako da, što se tiče Srpske napredne stranke, ukoliko, a naravno da će predsednik svake stranke pozvati da se glasa za tu listu koju predvodi, ukoliko dobije poverenje građana da samostalno vodi, predstavlja vlast u Vojvodini, autonomnoj pokrajini, ili svakako dobije najveći broj glasova. Dobro, ako budete stožer? Ili budemo stožer vlasti, naravno, da u tom slučaju će ovo biti ono osnovno što želimo da u pokrajini Vojvodini prvenstveno vratimo, odnosno da ustanovimo, jer to do sad nije ni bilo, i da na taj način razvijamo, jer postoji veliki broj opština uopšte, recimo u Banatu u najvećoj meri, koje i da im 100% vratite iz republičkog budžeta ono što su oni kao građani sa te teritorije uplatili, jednostavno ne mogu sami da opstanu. Od Čoke pa na niža, početamo od severa. Tako da, zaista, kad se čovek provoza pokrajinom Vojvodinom, može da uvidi da i taj sad istočni deo Vojvodine, tako nazvano, odnosno Banat, jednostavno, nažalost, je u ravni onoga što su nekad građani doživljavali i što je i danas, nažalost, u dobroj meri činjenica istočne i južne Srbije, po pogledu standarda. Naravno, osiromašili, ali... To kredite Demokratsku stranku? Pa,
znate kako, u političkom delu da, naravno, zato što ipak 90. su obeležile vlast u pokrajini jednih, od 2000. do danas, do ovih izbora, vlast drugih, to je Demokratska stranka kao stožerna, ali hoću da kažem da jednostavno sada te krivice političke, ali i krivične i svake druge koje postoje, političke će biti pokazane na izborima, a što se tiče krivičnih i tako dalje, a ukoliko bude, a verovatno će biti prilike i na sudu, a što se tiče građana Vojvodine, ono što je njima najbitnije da se jednostavno građana Republike Srbije koji žive na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, da im se jednostavno pomogne u najvećoj meri, da im se poboljša standard, jer jednostavno kao što i na jugu Srbije i u istočnoj Srbiji se otvaraju fabrike i pogoni, da se to konačno dešava u najvećoj meri, evo kao što i u Novom Sadu treba da započne konačno i da se to dešava i u Banatu i na severu Bačke, odakle dolazi naš uvaženi sagovornik, kao što se to razvija i u Sremu, Staroj Pazovi i tako dalje. Verovatno ne postoji mogućnost za koaliciju sa Demokratskom strankom u Vojvodini, a da li postoji mogućnost koalicije sa njenim partnerima, sadašnjim Ligom socijaldemokrata Nenada Čanka i Savezom vojvođanskih Mađara? Pa, da li tu postoje dodirne tačke i gledišta, ono što ja mogu da sagledam, ja sam opet neko ko je na lokalnom nivou, poznajete ljude koji... ali poznajem i ono što ja mogu da sagledam, ukoliko se pronađu dodirne tačke, ono što je sigurno mogu da vidim da se Liga socijaldemokrata Vojvodine sada pere negde i kaje zbog saradnje sa Demokratskom strankom i da su... To priprema nekako? Pa to sam vidio iz izjave Pinku. Gostovo je predsednik Lige socijaldemokrata. To je simptomatično što je baš tako. Koji je izjavio da... Pa, da li simptomatično i u svemu možemo naći neku analogiju, ali izjavio da su bili taoci. Sad, da li je to jedno nuđenje? Kažete još samo ovo, da li je za vas Vojvodina prevashodno ili isključivo organizacijono ekonomsko pitanje ili možda tu postoji političko-identitetska komponenta, da li u tome vi razmišljate i uviđate eventualne nekakve opasnosti? Opasnosti postoje, naravno, u tom pogledu i to želimo. Kako krivite, ako možemo brže, da? Pa ne želimo ono što drugi žele, ne drugi, nego jedan deo i sadašnje vlasti u pokrajini, da to se svede i vrati na status Ustava iz 74. SFRJ sa svim onim nadležnostima, državnim atributima, a da to dalje ide u pogledu identiteta, stvaranja možda i nove nacije i tako dalje, što je već viđeno na ovim prostorima. Tu priču želimo totalno da zatvorimo na ovim izborima. Da li je lapsus Maja Gojković, Republika Vojvodina, vlada Republike Vojvodine, ili je to nešto što se ona izlanula? Pa ja verujem da je lapsus, jer prosto ako neko zastupa određenu politiku... Ona je nosilac vaše liste na pokrajinskim izborima? Prva na listi, to je različito, a drugo, pa pretpostavljam da je lapsus. Mislim, šta vi možete pretpostaviti ako je na toj listi koja sigurno ne doživljava Vojvodinu kao republiku, da je napravila lapsus, to je sigurno. A drugo, u tom organizacijono-ekonomskom pogledu, kažem da se prvo ispoštuje Ustav, ustanove pravila koja su u najboljem interesu građana i da se ona sprovode bez obzira na personalnost, da li je u određenoj opštini sutra na vlasti neko drugi. Hvala. Gospodine Dikiću, ko je finansirao za vreme prošlog popisa plakata Izjasni se kao Vojvođanin ili Vojvođanka? Znate vi nešto o tome? Pa ne znam, ali za mene je bitno koji su bili rezultati te kampanje. Mene je vrlo značajno i to koji ima interes da se pojave takvi ljudi. Pa ja mislim da li je to neko blizak vašoj stranci? Ne. Ne, jer ovdje smo čuli tvrdnju da jeste. Ne, ja mislim da nije. To apsolutno ne korelira sa osnovnim načelima Demokratske stranke. Da je tako, ja sigurno ne bih bio član Demokratske stranke, pod jedan. Ja mislim da postoji... Pa Nenad Čanak, odnosno vi znate da je u njegovom programu ranije stajalo ranije.
Pa do 5. oktobra kada je trebalo... Ne baš do 5. oktobra, još ranije. Znate šta, i Sulejman Ugljanin se zalagao za Republiku Sandžak. Pa on sad prihvatio I on je sada... Znate šta? Sa vama i sa... Postoje nešto što je sudar sa realnošću. Mislim da su oni promenili zaista svoje stavove. Ja mislim da su samo prilagodili potrebi da budu... Ne, realnost ih primorava. Ali intimno, šta mislite vi? Ja sam intiman samo sa svojom devojkom. Znate, ja ne mogu da mislim... Mislim na to vrstu intimnosti. Pa ne, ja ne mogu da mislim šta oni... Ja ne znam šta oni intimno misle. Znate, ja možda mislim da intimno Tomislav Nikolić nikad ne bi uveo Srbiju u Evropsku uniju. Ali kada on to pokaže svojim delima, ja ću na to ukazati. Ja ne znam da sad Nenad Čanak želi Republiku Vojvodinu. Ili da je on pripadnik vojvođanske nacije. Ja to ne mogu da znam. To je njegovo, da kažem, i građansko pravo. Da li postoje neki, ne bih rekao militantni, možda ekstremni delovi lige, koji bi želeli neku naciju i koji bi želeli da naprave neki otklon od srbijanskog dela Srbije, tako kaže, verujem da postoji. Verujem da postoji, ali, znate šta, to je legitimno ako se koriste legitimna sredstva. Znate, postoje ljudi koji negiraju crnogorsku naciju, postoje ljudi koji negiraju bošnjačku naciju. Postoje ljudi koji negiraju... Da, postoje ljudi koji negiraju makedonsku naciju. Razumete? Pa tako postoje ljudi koji žele da se osjećaju nekako drugo. Ako se neko osjeća Vojvođanin etnički, i to je isto građansko pravo. Imate više Jugoslovena na popisu, iako ta država ne postoji. Imate više Jugoslovena nego što imate Vojvođana. Tako da, to bi trebalo da bude sve ispod našeg radara, da pridajemo značaj svemu tome, jer je to... Mala je grudva zakotavljena sa vrha brega postane... Znate šta, mene više brine to što Srbija ima dve pokrajine formalno, što jedna ne funkcioniše, što druga funkcioniše, i to što se premijer Srbije Aleksandar Vučić sa onom pokrajinom koja ne funkcioniše susretao x puta, a nijednom se nije susretao sa predsjednikom vlade sa one pokrajine koje funkcioniše. Znate, to je loša poruka. Šta treba onda? Bojan Pajtić da se ponaša kao Hašim Tači da bi imao pristup republičkim institucijama? Naravno da ne. Opet vas vraćam na odgovornost i na sadržaj. Dakle, autonomija Vojvodine. Ja sam iz Niša, ja sam dođoš, ja ću ovde uvek biti neki outsider, iako će mi se vjerojatno i deca roditi ovde i tako dalje. Vaša stranka kandidovala za jednog poslanika. Naravno, ja ću braniti interese one izborne jedinice i zabraniti načela koja zastupa. Ali mislim istorijski, evo opet možda malo opterećujem gledalce, šta je bitno kada je pokrajina u pitanju? Možda nisu toliko bitne nadležnosti. Vojvodina je pokrajina Vojvodine. Koliko postoji? Postoji od 1945. godine. Pokrajina Vojvodine nikada nije pre toga postojala. Dakle, ona je jedini deo Srbije koji se... Možda 1951. da je došto formalizovano, to nisam siguran, ali i tu je... Da, kažemo... Govorimo o tome. Da, 1945. godine na trećem zasedanju Avnoja je izglasano da pokrajina Vojvodine se priključuje Narodnoj Republici Srbiji. Ali to je jedini deo Srbije koji se približio po standardu i po kvalitetu života zapadnim republikama, Sloveniji i Hrvatskoj. Hrvatska je imala, po nekim statističkim podacima, negdje oko 125% jugoslovenskog proseka, Vojvodina imala 120%. Pa to je počelo tada, ali nije ona i za vreme Dunavske banove? Kroz 40 godina postojanja autonomne pokrajine. Međutim, iste nadležnosti je i Kosovo imalo. Od 1968. godine, pa ustavom 1974. godine, ono je nazadovalo. A to vas pitam, da li je to i u Dunavskoj Banovi, jer je Vojvodina bila, taj deo Dunavskoj Banovi bila razvijenija nego centralna Srbija? Naravno da jeste. O centralnoj Srbiji i ne govorim, ali je bila niže. Ali Vojvodina je i u okviru Austro-Ugarske, kao deo Južne Ugarske, bila slabije razvijenija nego Hrvatska. Pa smo toga su ovdje prvo bili močvare i ritovi, pa se te kasnije... Pravo kažem, zato kažem da je i velika industrializacija i veliki ekonomski polet je bio u drugoj Jugoslaviji autonomne pokrajine Vojvodine. Da je bilo i prenošenje... Međutim, to sada, u redu je to. Sada, isto ste nadležnost imali na Kosovu, pa se to nije desilo. Šta je bitno? Politička stabilnost je jako bitna i ljudi koji vode pokrajinu. Nisu toliko samo bitne nadležnosti, već su bitni i ljudi koji vode pokrajinu. Politička stabilnost, dakle sadržaj,
ekonomski, politički sadržaj autonomije koja treba da bude lokomotiva Srbije i koja treba da bude uzor svim ostalim delovima Srbije. Ne trebamo se plašiti od dezintegracionih procesa a priori. Već decentralizacija Srbije bi trebalo da bude jedna prednost Srbije i govorit ću o jednom nonsensu da moje Nišlije imaju pravo, odnosno imaju mogućnost da gledaju vojvođansku televiziju, a na primjer Vojvođani nemaju mogućnost da gledaju nišku televiziju. Zašto? Zato što je televizija Vojvodine toliko, da kažem, ima neke institucije iza sebe, ima način finansiranja, ima neku pozadinu državnu, dok je Niš... Pokrajinska televizija, vaša televizija, lokalna gradska televizija. Pazite, Niš je grad koji brine o 3 miliona ljudi. Prema kome gravitiraju 3 miliona ljudi. Novi Sad je centar Vojvodine koja ima oko 2 miliona. Pa ne znam sa kako što mislili. Dakle... Dobro da je ovo i meni nepoznanica. Govorimo o mogućnosti decentralizacije kao prednosti. Shvatio sam. Moramo zaključiti emisiju, pošto ona traje već zaista suviše. Ima kraj ove emisije ili... Da, pa onda bi trebalo sada da dođe do kraja, osim ako ste vi želeli da nešto kratko napomenete u vezi sa onim što ste čuli. Ne, pa složio bi se. Znači, bitni su ljudi. Složio bi se i to kažem, pored načina kako vi neku politiku zastupate, bitno i ko zastupa određenu politiku. Znači, i opet se vraćam na onaj početak emisije i priču ako se u nečem su i slične politike, opet na koji način se one sprovode i ljudi koji to sprovode je jako bitno. Dobro. Dragi gledalci, emisija je trajala zaista dugo, ali ja mislim da to nije ni slučajno, ni džabe, da su naši gosti razgovarali sadržajno. Ja sam pokušao da ih ispitam upravo onome što biste vi možda želeli da čujete, a drugi ih ne pitaju, možda ne bi voljeli da budu pitani. Završna poruka čini mi se da je njihova upravo ta da i ako su politička streljenja njihovih stranaka slična, da su ljudi koji te stranke čine daleko bolje od konkurencije, pa vam oni zato preporučuju da za njih glasate. Šta o tome mislite, možete komentarisati ispod ovog snimka na YouTube-u naše emisije. Možete na sajtu Srpskog kulturnog kluba ili na njegovoj Facebook stranici, kao i na Facebook stranici Dnevne doze patriotizma, koji je koproducent emisije, a možete pitanja sa naših gledalci koji će oni kasnije dobiti i odgovoriti, dostaviti i meni na Twitter nalog, Ostoje Sivetić. Mnogo vam zahvaljujem. Do sledećeg gledanja, pozdravljam vas i ja i moji gosti, a vama zaista mnogo hvala na ovom razgovoru. Možda će biti prilike da se ponovo vidimo. Hvala i prijetno. Prijetno.